Sene a o e whaingaluenga tūmau, ma le leilo suafa, whaingofia lava le kafo i ona fisoswani mo oe, maua tato cashback, bea mana mia le fisoswani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le kafo you, be te su mai le mato tuatu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, be fraso tai mai le mato telefoni, ova te lao lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Nā pata inga lona lua mō mātua o pepe fau. I le taimi nei, o lo whaatupula i ai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe fau whaatu awhana nau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mō le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver, o le whai o le tui pui pui o lau pepe mai le whooping cough i le taimi te tau, o le awala sili le nae pui pui ai mai le PCA infection, ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whai a ono vai aso le matua o le pepe fau, o na tue whai le tolu maasina ma le 5 maasina. Ia wha so o tai lau fo mai maasani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe, o tui uma, a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o le tāua. Tau tua nā le tui pui pui, immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina i se taimi vave. O le Furniture City i le tolo fitu Sales Yard Road i Otahuhu. E te mawai se time a fale, mai le iwa se lau iwa tāla. Afe wha se lau iwa tāla, ma le afe iwa se lau iwa tāla. Maua se tino fōa o le potu malolo, no fōa ma le lau ai. Wha apea moenga ese. Asili atu ma le afe valu se lau tāla lau whaatau. Ona maua leo lau pepa tala o loa. E se lau tāla, ma le isi se lau tāla. Mo lau e ka le sia, pala au loa le Furniture City i le ono tolu wha, lua fitu lima. Ono tolu wha, lua fitu lima. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Maoni o le alofa e tau I le oti ta alofa I o manatu o le awa e tu I alofa tu e manatu a le amatanga ia upu mau I loi mata na e whai mai e le ai se unga o la ta mafutanga wa e lo nei le o langa ma ua sui fo I o lo uanganga o nei mau mea na o mana o iai ua le lea uma I le ala Sila maya ia I nei mea ua o whai O lauro I foretu unga mau o te tāu atu Ua o fo I mai ai O umatu o si o uola Fasia I taifa I tionga Ae mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpuai ai mai se fo I o lau sila mai moa o le whaatua o vava ai atu e vava ai mai foli. Ia, o le uatua se fulu minute tāle I tū lae tasi te le lopo le ale taimi o iai o tau
I le nā tunu umalena I tū langi o lo o tau whaafonga mano pia I ai. Ia ana mako kaimi ngā I le aso tona I nei. Oka se au le leo au kilani. Le matango fie o le angiangi ma lua le savini. A o le la ia. O lea o lo o maitawina. Ia mawalo ia. E te taua no o atu lea fiafi. Pe ua o I le lua se fulu ma le whāti kari le mawhanawhana. Ma le vevela o le ai o lono winga. O le a matua I mawhanawhana lava. Whapia nā fo I lona tau I le aso a tai au le sāpati. Talofa lava, ma lo le soifo mruia ma le langi mama. Aftai le tua. Tai mai fo I lo tau soifo ma se mano se le au kuna nei. Tātou whilua I e lumo le nu, ua le o tua le nu. Whilua I fo I pu e o manu, ai le o pu e o mala. Tele le anga le lei o le tua ma lo nā lofa tau muli I tātou uma. Ma oire ngale ma ulea. Ngara wari I hikari e mai. Ioi. O le whaiva le nā o le tua. E tau muli. Lo nā lofa. Ia ma tele vave fo I lo nā lofa. Ai wha tele nge se pēr. Lona to sa. I le anga o lau amio. Ia ma siau fo I amio. Fasi amio. Ioi. Ai. E le whai titi. Ai tātou te tala ata. Ma whatatanga la fonga. Ai, e le eise sai unu tisi, le eise poto, le eise polo fesa, po seisi lava to mai. Mas tangata, na te whaia, le whaiva mamana o le atua, o le mana vaola. Ilona atali imalona fine ma le tangata na ia whaia. Wha moe ia te oe le pō, ma wha malo lo ia te oe. Ai malama le taia. Ua fangu le tua. Ona toi whaatei mai leo oe I lau moe lea nai moe ai. Aftai le tua, I lau wanga le lei, fusia I le whau o malo, Samoa malo atunu pele. O lea, ua wheilo ai. Ma le fia I le nei fo I tai au. Ia, ma vi I ai pēa lau suafa. Aso fitu o le masino te sema. Lua afe lua sifunu ma le wha. Toi sifunu walu aso. Tātou tū lau. I le whamna tuina. O le toi whanau mai o le pepe. O le kilisi masi. Le whaola o le lalulangi. Na maliu ma toi tū mai. Manu malo I le tūnga mau. Mo I tātou. Maisi au ngā tūpulanga. Maisi au ngā tūpulanga. Maisi fo au ngā tūpulanga. Mo atai au malua. Le vele da, le whai titi hai, le whaafetai, ma le sanga whaafetai pēr, ma vi I ai le tua, I ana ngā luenga mamana. Whaafetai le tua, lo ua ngā ngai, ia whaamanu watu, ia I owa lo tua. O mea o mafoi to tonu I ateau, ia wha manuiu I nā ilo na swafa paia. Ia, o le ngang whaafetaile nā. Whai ea umasui o le tātou a inga. O le au whaafonga le Radio Samoa. E mo mori e le whaafetaile nā o te iloa. Tō tele le au whai ngā ruenga, ma le au whai te talo. Sa lātou te talo fo I mo momoli nā vi inga I le atua I le tae o nei. A lo langi ma lo le whalau, ma lo le pale, ma lo le whatotoa, ma lo le tau atai. Ia. Sangai mai la I lea. Ma liu mai, su mai, tala mai, awa fio mai I le tātou por kalame. O le Tanoa Ava e te maua I le sao. Ia. Lei atou sa vera, ma le Tanoa Ava e te maua I le sao. Le aia ma se mea pi o e luakuai. Na o mea maalie, mea sa sao, ma mea fo I e tū o ilo fe, ma oso e ma lou whāli Ia ma lou lili vau. Ma lou manatu. Wa lili vau ngi fo e mga o ke kango mai e ngali li atou sa vea. Ai pangarea, whai asi malo losi kele o ui la mutu ma o waiku. Atalo whai lunga le tātou.
apia fo linga ia ma le tātou YouTube channel ia whapea fo le tātou Facebook ai mua atu ia whātulou le tāwhatolu o le vānu nofo Samoa pa ia mamalu whale malo pa ia fo i mamalu whale atu nuu ia ai matua lava le tu ma walunga se vi ingo le atua i lana au whainga luenga o lo o tala whauto ia ma whapena foi ona ta se le ngā luenga le atua iana au na pa ia au na tutofi fata whaitau la ngai fia ia ta lolo la ia leo le pa ia sa mo ia tu mua mapule o i tu au malataua ai ngale tai ma le waa au fonti o tama le manu o tele ma toa o le whare ula sa ole masale o mua ma le lau niu na sailu ia whapea foi le no wha maupu ma le la au na motasi ma le whale ngafulu le whale tau aitu ma le whale tau tangata ia te oe tu mua le motu tuila ma manua whata alofa atu i lo wainga fiti uta ma fiti tai tanga lo matua ma pupuoli i ma lo utou au waa hata alofa atu le ato sa vea muritalo lea tanga lo matua ma lo le soifu mruia ma lo fo le whatotoa o te loa wal na fo ile 11 na umal tau whainga palota a wae pa u whatasi lava le whainga palota al malo tele o Amerika ia ma palota fo i a ana territory ia e pe ona iai tutuila ma manuka na ele ma foi na whangaluina o tau mo tātu ainga foi i tutuila whatalofa whapitoa lava ia tau o ta mamatua tina matua tu asina sina e ngata i o tau mauta malawa ia e whapena foi i whale o tangata matua o lo o tau sia ai le toa tele o lo tau mamalu male manatu ina ia pa ia tu fo i lo tātou a ao o le li whaola ia te oe ia ma wha toi wha malosi ia te oe wha fo isia lo malosi wha fo wina lo malosi ina ia ma whai o na vave o na tea i tu ma futa atu i a inga ia le ngata i lea o i la tau wa malo lo manu malo mai i le ngaluenga le tua o malo lo pension malo lo retire i le mawhaina ngalo ia te au o tau uma ia wa si o te maa matua ia le maa mea ta alofa maa mea ta nielu ma le tua le tina ia fa pena fo ia ankol masunu masiona fo i fa le tua le tina ia ma le to tele o tau ta maa malo lo fo ia silo ama le fa le tua o tele i lato ua malolo. Watu le wha malo ma le wha aftai, ngā luenga le lei sa au tau ta se ai, na malanga o tau talavou ma au le lei. Au le lei fo i ma le tinao le ainga, ma le tinao le ngā luenga. Ai fo i mai. Ea, o tau to mai, o tau pula, o whaile matioata, o amata na to ulu le lau wau, o sina le lau wau. O setu, talo fai, o matu tua i le ngā luenga le tua. E le mawhai o na whangaloina o tau. Ia, o rau wawai atu, si vanga mo mua lea, o mo mua, o le vanga lea mai wai pahu i Hawaii, whatalo whatu. Nā leo watu wa misi lo o tau swafa ia na mua mai lunga i le tātou tai au nei. E lea se koe su eku au te loa e maua i tangata mua ia no mai mua i lunga. Ka Peteni from Waipahu in Hawaii. Aloha to you, my brother. O Mei Avito, watching you Savea from Brisbane, Australia. Talofa Mei, malole soifo munria. Ea, o isi vaenga sia. O Peter, talofa Peter, le au moana. Good morning, le ataua, watching you from Melbourne. Talofa Melbourne, malole soifo munria, Peter. Mei avito fa mai ua to 5 minute ona tā leo leiva ia mātou i nei i Brisbane
talo fai. O whawhetai a mosa. Maria ni de Paul Kalame. O male sunga ia Isaako. O Isaako la ero ka whao. O sunga lauli Isaako. O la ua lua ta whao i la loi Hastings. Ia whamanu atu wari. Uso le titi. I le whainga malanga i la loi Hastings. Isaako. Look after yourself and drive carefully and be watchful and be mindful on the road. O swallow vi Josefa. Talo falava malo so fomuria. O moka moke. Po o moke moke. Talo falava. Fere vala au mai. Lele. Te i tātou atu. Asiasi atu na isi o tātou uso ye. Te vai atu iai. Fatalo fatu ya Ava Marquez, Talo Falava, Vincent Manua, watching you, Sever, and good morning from Sydney, Australia. Vineta Manua, watching you from Sydney as well. Lemafa, Fiti, Sawapati, Popati, watching you, Sever, from Sydney, Australia as well. O Matalena Gardinet, Talo Falava Matalena, Alole, Soifua Monuia. O Turisi Samoa, live from Brisbane, Australia, Queensland, Talo Faloso, Alole Toa, Malole Soifua Monuia, Aftaile Fatotoa, Ole Melo Itato, Wa Pomua e le Pomalos. Ili tu tau tau fiofia mai fo i mata upu tatu te talanoa, ya, na paua lea. O le tātou ngangana, ai pomua o e turisi. Alo le tau longo. Ia wale sa o turisi. O le tā mau fo le nā. Na toe maua I lava limon, ia le ala. I lana lava mo li mau malana press conference. Stasi na o tau puno fia papa iai. I se teimi o le aso le nei. O tau sila le iai. Ele ngata le mori mau o le TV tasi le nā taimi. Mata ua ai ia le fionga, le komsina o le nā wai tau. Ia fui awai lili Iken Kyle. Ioi, na tā ua I lava. Na ia tā watu I le conference matu stala po le whatale noanga matu stala. O lea o lo o sa ua I le vā. O lo o iai se li fui pule. Na fia le mata upule nei. Ai te iwa whatale no mai ia. Ia sili o rimo. A whai mai nā te lei loa Samuelu. Lei wa ai le nei tangata mua mua. Ai wa te, watu le tangata I lona whale. Tala noa atu le mata upu lea. E winga I le maliu o tu au. Hit and run. Whai mai lo mali tala limon. O le mawhainta pe e se mea nei, le o pipi nei lunga, o te ofo la wala au. I le matanga luenga o le leo. Ioen. Te I toe talunga I ma toe sila sila awa o whaatala noanga nei. E whaama I te mea. And it takes you to the lead of that interview. Please revisit auto sila sila I mata mangutu male tala noa mai alimong. Au te leilo se mea. Te leilo fo le nei tangata nau tulia la ia lea. Alu e whamatala o mea na I leo leo. Ai te. Ai alu e text mai. Lea lawa e mori mau iai a whamaumunga I e lau telefoni e alu matali mai ma. O le fesili le nā. O le fesili tele lava le nā. Na whaafewhea o atu le telefoni a oe I a lim. I a tu au. Na whaafea nei loe tu au lau numera. Na whaapewhea na whai lea fesuia inga. Ai whai mai te lua le masan. E te le I loa. Olo na winga. Na whaape I o na fesuia I lua whai ngumera. O lua telefoni. So the fact is, the police can look at this app, but they aren't. They're not doing it. To establish the relationship, e ai le mafutanga.
Ano whai atu ai lava. I le amatanga o neisu esuenga. E iai le mafuanga. E iai le maftanga. Wa o ana po. Sa uskakia ai le case. Le case o le CEO a le healthcare a Amerika. Le ana whana i le tangata. Ana nafi in New York City. Ioe. Tala noa i le telefoni i le tangata. Wai o ma le temile nei. O lana tala noanga la le nai le telefoni. Se ilo i fafo ma le whana. Tuva penei. Pa, pa, bang, bang, bang. I le pātua o le CEO le. Auto whafonga iai. O le CEO lea. O ia le nai whaurulu iai. Ia le vaenga o le insurance o le health care. Lea ve vesi ai nei Donald Trump. Ma le tū la whano na whata oto mai e Barack Obama mo le soifua maloloina o tangata ina ia mawhai ona totongi e le insure. I so se teimi e a ngai e so se tangata Amerika e wa aile fo mai po o a lava tu ainga tongi fitinga e whai. Insurance tonu lavaria. Ma le health care lea. E le imana o ye Trump. Na mana o a ia na te whaatuina lava ia sana ia health care policy. Ai mana o e matua tipi motu ase. Le health care po le Obama health care. O tō whafonga mai e. O le mea la lena tupu. O le telefoni lea na whaonga le tangata. Lea ua sa ili ei nei e leo leo. Le tawa na koneti i le telefoni lea. Na iloa i na e leo leo. Le mea sa nofo i le tangata. Wa nga i fo i ai. Le susu e ngā leo leo. Le fo ua uto e whai atu. Le case lea na whai mai nei o. I mantua o le case lea fōua le case lea na tupu anafi le na fasiotia ma whanai i o le lea fo i le officer city lea o le healthcare a Amerika and insurance. Lea lau wha solo nei. Ai nā ngā ilo ma leo leo i le su e ina o le telefoni ma se poulata lata mai i le mea lea. Lea la ua maua nei ai le lopo oi le ingoa le tangata. A leo ua ngā ilo leo leo e tatai ai le nā tūsua suenga. O le telefoni. It's the data, dialogue, and number. Le wa trace sai nei ele. Tu sa la pe tia i fu ele di le tangata le telefoni. E maua lava le position sa iai le tangata i le taimi na tupu e le whalavelave. Keis lona lua. Le tamalo saina lea na fasiotia. Le tamai tai whatau whale i North Shore. Na maua le vai aso le na te nei na iunga. Na su e fo i leo leo. Ai maua o le telefoni. Sa ta o oto whaatasi, sa iai whaatasi numera a le tamai tai ua maliu. Ma le telefoni o le numera a le tangata fasio tangata. Ai sea, trace fo i lava, tau i lunga le pou. Pou ia le Digicel ma le Vodafone, le ngatai. La le mea ua le mawhai ei e tātou leo leo. On a trace, le au te avatu ma avatu pēa lava pēa. Ua lewa na tau na maua le tali. Ma au te tonu foi wa sila fia leo leo. Awa a whai sapina mea ia. O le upu sapina o le upu whaperitania e whao ngā i le tula whono. It is a term of warranting somebody to bring that information. Nei masesi o minoi e whaina mea lea, awa ana vatu na forensic investigators mai New Zealand Australia po ngā le tuila. Wa lewa na maua le unga o li moni po o ai lava le tangata na tupu el whaavlave. Ai mai se lava. O le ingoa lava leo lo laumunu ia.
I suenga. Ma o te tonu foi, ana whaau ngā e la ori ia. De li poti ma le suenga na whaia, e li o la vea, whaatau malama au awa, ua leva ona te tau o na whai le investigation. Ma iai se tangata e loka mai. Arrest. Sai mai. Ioan. Nā la le mea. Au te pese atu ai pēr, ma pese atu ai pēr. Le ngata o le ua maua lava I li mongi la tau I lona whai mai nā te le lola te ngata le. O le la te whetu si ai. Ma wheteksa I a la messages. E loa ai. O ye le malama le ya la kamare ya Sam. E lo fo ya Sam, le mo di mau mo lava Sam. O lo mo di mau lava Sam. Na alu ia I le fale. Numero al telefoni le na sidi dunga ina. Vodafone and Digicel. Na lava e no nofo ya me fta ngisi mai. Io mai te mai e vaku ma cold. People are scared. Moto se sila ia le mele. Lese foi por kalame na vatuai. Mata upule na. Tali tonunga le ia ista ngata ia la munu ia le mele nei. A o woti lava o te oti ai lava. O te le toi li liu mai I tua. Ele toi kea, ele toi popole. The commitment is already there inside his heart. Tangata uma ia a fie le mele. Ai maisea I ngoa nei la munu ia. Ua matua I tau tō le oti a whioti ia ele ta ua le mele. E o ele ma ave. O ma sei, ma wha matalanga, ma le tau tinonga le amiotonu, e alu ma ia ele. He doesn't care anymore. Because he's scared publicly. All this time was all denied. But the truth is coming for you, my brother, or you, or whoever. No. And the truth hurts. And it will hurt you badly to where it's so painful that you would rather die with it and go to the grave and take the truth with you. I say, o sili atu lo fefe I tangata, ma lo popole I tangata, ma le lato mwha masinonga I a te oe. Na I lo fefe le atua ma le oti, te le koe fefe se oki. In fact, o le mea na wa e talo I se I vave na otu. Io mo se umo mga whainka. Alonso I Maria Fonti. O alo vale ula. Talo, ma Alonso I Maria. Ya, tati ele inalma ta upule na. Te umo utoe papa I atu fo iai. Ile uma. Talo fa Ioane tamali I le pua. Sunga le whawhenginga. Alo le ngā lue I whawtai fōi maua le awa noa tātou te mafuta ai. Whanga mafoe, tā lofa malole se fōmuria, Malia Nicolau, o Ronald Harold Tovia, tā lofa savea, malole se fua Vito Pau, ya, malo, mo le polkalame, malole se fōmuria, whawhawina tanielu, ya, a vele te walau mei whawhawina, Moses Robertson, we are watching you from Brisbane, Australia. O alovale, ava pena foi tufa, amen. Talofa lo tuafina ya tufa. Alola se fomria. Fatalofa tul to my tai. O Emma Lawson, ya Paul Lawson, ya Monsieur Tina, ya vai tupu. Alola se fomria, fatayolo, mawale avanoa, mafuta mayai, mai na Salt Lake City, Utah. O Malili Kolose,
Olieta sau iluma Dukin, ia po Dukin. Mai, ia soi fumu ria se vea. Ma lulu tau atai, whaftai mafuta mai li tātou proklame. Ea o susunga I umalo. Ma lulu soi fumu ria. O James Esera, talofa lava. Ia whapea foi ia tutanga le vau sa pati to whaiono. Talofa lava ma lulu soi fumu ria. Whamaitala James Esera. Ia, o le mātou te mata ma mafuta tu ile pitonu ule nei o Devonport. Ile mea le nā ia le fua waa tau a New Zealand. The Navy officers no foi nā. O Tuala Sea Alexander. Na lole se fomria. Whamai. Me se kā mangu se o peki e nges. Fia wa ai. Maia, talo whalawa, ma lolo sai fumanuia. O mātou, o lo mātou māta matatu. Ia, ma taptapua iatu I le nuu o Vaitongi. O Vaitongi I Amerika, Samoa. Nā Vaitongi nā vo iele. Tala vo ile nā, tala tu o le tunu o le lau mei. Emma Lawson, talofa, o Lily Semisi. Talofa Lily, watching you from Melbourne, Australia. Glad to have you on our program today. O Fipe se wala, talofa lava, malolo se fumanuia. Na pawale o se taimi wono fuima, umina lau ia. Suafo I lato o lo mafuta mai. Lawrenson Peterson. Talofa Chief, alole se fumanuia. Emai. I hope Pulotu asked you for permission to play your song on his show. Should ask him for royalties, including King Faipopo's song. Irena, ngāri I la kou ia o Pulo. E whai tala mai ilona uso matua ia lei a taua savea. Ia lai, nofo mawhao ngā au pese tai lunga lana show ina ia tā ina atua I tangata mata ia na mea valea, ma na mea sisi na I whai. Pulotu, get it right, my brother. Ia, tau na whaile mea tonu, whaile mea sao. Ia, te whai mai e te tūle o ngā tutonu. A lea la o whai atu ia te oe. Oe, e whe mau wai. Ia, e tau whiololo a ile mea fo le fa ile pese le manu Samoa. Ile mea le tamata alo fo ile le e tutu a mou me a ele ilo. Na e leo na au whai atu. Whao ngāre le ilo ma whau. Ma e malama le lei. I le tātou ngā luenga. O le mea le nā o le whaangutu lua. E le mau se metas. A rolling stone gathers no moss. O le maa e taa vale solo. E le ai se limu e pipi ai. Wow. Ele mawhai ona o lai se li. E minoia I taimi uma. Na ta vale, ta vale a kulu mai o, ka vale mai kua, ka vale iau kafa, ka vale ange. Ia le mea le nā, o te whai atu ai. E leu soe a Canada. E lofu tele ia te oi. Al whalawe lawe le mea nai tulai mai. Wa nginga lava I lungo ea, o le ea. Le tele o whale tonu I loutou wā maiste ngata o le atunu. Mai e o mai fo I a te au. Le whasua tūria, le upure nā ia manatua. E le o le matamuli. A wā e le aini mata e o. Tutu I se mea whapena.
Ai o le whaasua tūlia. O le upu a noa le nā. Ma le oa le nā o le ngana. E whaali e tuai. Se nganga whaaloalo po se nganga ua vai ma māua lalo. Ono tūlanga e whaia e sistangata. O le nganga whaanono. Ia e maise. O le au mai whaaliali luma e tangata. I isi por kalame. Ma lātou whai tionga ia lātou. Mea tō tino. O lātou aseta. Ia mani whiu ia ingo ni ngā ruenga sa whai. Ai le whaamariaina. Ai mai maua lātou tupe. Wale mwhai o na toi tutongi. Ia mela nā ia leilo talatala no atu. Whaafautuanga. Alu o ilisi tu. O le tuangai. Ia whaasanga mai I sau I le tu. O le fast. Whai ana tala. I le atali I le na ia Andrew. Mawake. Ia toi sau toi halu. Mili. Mamana o I se mea. I le na. O tō whafongi ai. E le mau tu se mea I le loto ma le mau. Nofo, ua mana o e whaaleanga stangata. E o whapena fo I ana whai. Ua pei o le funga. E lua ona. E le stangata. E tu mau pēa I le o ngā tutono. E lo le me sau. E lifa fo I la ia lea. E promote le me sau. Ai te le aru I le si tu, e tu mai ai. E promote le mea se o lo fai. Ai maise o le tau whaaleanga. O le mea tau te mana o I wha maa lama. Nea le wingo le upo le wha maa lama. You have no facts to actually define or explained for people to comprehend. What is there to do? From the whole outset, o me mana na o tangata ni whai. Ia promote lava. Se me leanga I tangata. Ai tātou te le o tala noa I le issue na whai le tangata lea, na mafua I ona polonga I tangata. O tō whalongo bai. Mō se whāteita ingara. Mea tonua le pisa I nei. Ena pisa I le matou aika. Ma le matonu. O le mea moni rawa ma le whāteita ingara. Le pisa ma tupu le teimini nei. I le vā. O le au vaa ma whenga. Tua nai masale mua. Mea lana tau le issue. Na mafua mai sea. Ona mea le stangata na whai. Tui la epa. Malana vahenga sa whai. Na whau le tula fono. E le mana mia. Mai lia pasi. O malamlama lai le issue le tau wha malamlama tunei. O tau mea I e whai. E au fiai ma le ungari I le le. Ai whawhasa. Le aonga whatei tai fo I le lea. A tu le pana al pepesa. Ia maro la whasoi fua ia. Ia tau whasoi fua la tai sili. Tai sili. Ia. Na o le wha mala maina. O mea valea ma mea leanga ma tu la fono se o la ema na o lava tu la epa. Ma le cha pipi ai maise na o la ua mali mongi leo I nei. Ina ia promote le mea se na la tau whaia. Le tu la fono lea. Lea ua pisa I nei a whenga. Ma lea waa. Tua nai masale I mo. Talo whai. Lea la o tu whaafonga mai I mea ta o issue. Lea la ina o sa mala ina le to ina lea. Malana tu la fono na whai.
A le ua pisa, masa ai le toto, whioti tangata. Yo, tala na lea lea na, pese atu, ma vatu pea. Ma vatu fai bale tu alalo le whainga malo. Alo whaia la ufionga le tumaitai. Pale mia, la ufionga le safapito, la ufionga le te fono, le kapeneta, wala mele ele se me, whai una whai ele, e na ole fast. A whai o iei, le lua vai tolu. Whai, mu le whao ngai. Awa talitono mai Samoa, lau tala le la whai atu. A o na whapalota le, ta upule nei, tono, pia whai le mousa lua vai tolu. E lei loe tuila epa, ana tama ia o le a avele lato e kisi, e lango ai, le toe wha solo muri o pili ia, ua polonga ai, ma misa le atunu. Whila wai upo la, me tau te mana nao i whai. Tau te mana nao e tau le atunu. A lele nga pahangi ma pa ili mai tonu o le mauta, whanu ma le parlemene. Le ala nai o le avatua le aso le nafi. Mana o tātou te tala noa ia i le aso le nei. Wau tau sila e o i te tonu le mauta whono ma le pāle mene. E iai fo i fusu anga e whai tonu le wharisaha. Ma fua le mtau pule. Ala le o tau sila atu. Le wharisaha na na whai tua o le au wā. Ule me whai ono i ei tangata. O asu mātu e masini uka po loka mai ei luma. Alfa sili la. Pe o la sili muri le na watu na fi tātou te tala noa iai i le aso le nei. O fair air. O atangia mai ai. Le upu o lo lau vivilu ai nei Samoa. Fa vai le tua Samoa. O fair o iai. O atangia mai ai whainga wha kerisiano o le lofa ma le wha palpale ma le loto wha bangalo. Ala me le whai. O tu si silo la le tala pepelo tangata. Ese upu e au mai luma. Ai ese le whatonunga e whai i istangata. Pule nganu ma whai pule. Fea o loto ia i le atua i te tonu i marona whaavae. Ai whaatonu e isi matai, a li ma whaipule o le nānu, isi tau le lea ma isi matai, oi whasioki. Oi pue mai se tipi sa peru. Whātunu whafonga le tunu. Oi kui ei le amo, ai oange pusa le umu e kaoi. Fea ia i ke Yesu ke riso. Fea ia i le tae ao nai mataniu fea ngai maleata. Na suluia ai Samoa le malamalama, ai tali, sapa tau tali, e mali e toa ainu. Fea o iai le tai ao, na sunu iai, tō le pule a nā whanua, ai sunu i le ala fale, i lua timu, fale u mautuang yangi, wa tau nu le tala le lei. E kale sia me tutisi. Fea lau iai. Fea o iai. Ole matua matautia. Ia wau i te tonu. Ole fale whamasino. Talo whai. I lau whanua me ele na tō ai le pule. Tuala masalafa pe na foi. Whaatufu nganga i ate oe sale aulo. Asu nui le ara whale, mlai ola mga whanga. Ai ale tai au le kale si mamu. Na tō oi le pule. Ale whale fia o ali. Asu nui le ara whale, ale kale si mamu niva mapuni ala waa. E tausi e sale upolu. O mea mata ngā. Ma mafua mata. Isu lale nā. Oi whaafonga mai. Isu zia. Au tau ia e tau i maa. Tu la fono. Ma tā upu.
le afianga o le tātou tū ma le anga I whanua, afianga o tātou mea tō tino, o tātou aseta, o tātou whanua, o tātou swafa. Vavai, o upu whai o malo, o ekalesia. E matautia. E matautia. E matautia lava. Whea o iai. Whea o iai, le tātou whawai le atua Samoa. Ai tapu e isi nuu. Le tala le lei o loo tāpua I ai isi tangata. Whai mai le tali tonunga, nā o le lua pe tonu lotu tonu o le nuu le nei. O maua mai. O upu tū nā mai o tātou mātua lele, sanga mai pōuri. Nā o le lua e kalesia tali e tonu I. E whawhai sangata. Whawhai isi e kalesia. Wo o mai e kalesia keresian. E alotu mamona. Ko me e tasi ne kalesi I. Ai sava vali I o. I se nuu e lata ane se fale sa mamona kou ke lo loko ai. Ta lo fai. Wale I o ea I le taimi tātou te toi tilo mau talu. Le mea lea langa le use sea. Whawai le atua Samoa o ti ngata linga. Ai se mea lo whaia. Ai a fua maia. I tula ma whaatumutumunga o no ma whioanga. Le whaila I leo le whaatonunga. O nai tangata nei whaatino. A fie le tula fono. Soli le tula fono. Ma fua mai I whaatonunga na watu. I tula I o le nu. Whaasala ma amo I ulu ma pāpātua o tangata I na whaatinoa. Ai la lafi mai tua. O le pāpā whai tangata ia. O sao. O sao le nei mea ua whai. O sao le nei mea ua whai. O tilo atu. I atana o mai I lunga. O whaatalinroanga I e whai mai Samoa. Ma mea o lo tutupu mai lau whanua me ele o. Tua oi o le au waa whapea I o whenga ma mea nei. Pe weva ai se war zone. I se mea o lo tupu o le taua. Whanua no le loto. Whanua no le loto. E lei loa po o a whē umai. Ai sea. Langa o lele I whaia. Le whaabasinonga lona tolu. E ta tau na ave I ele mata upula. Nea lao o le whaitaunga lona tolu. Na ua pasia le pili whaavale valea na whaia. E tangata ia. So you still see. We go back to the issue. E toi fo I lava. Ile mata upu. Na fua ai o na tupu pisa o tangata. O le lote fua o le mea ele itai. Ele I malepe. Ai otu wha malepe. Ai sea. Ina ia wha malia ina tu ina naunga o tangata nei. Langa iei ala tu mata upu na whaia ina mua ai. I le telo tausanga o mawai. Le o iai. No lato ma e mae. Ina ia whau le tūla whono. E whaatanga I lato e whai mea valea ia. Whaasao ei mea. Olo manatu na se na whai. Oh, that is the case. The case is these 3 bills. O pili nei tolu. Na whaia male malama le lei ai o tangata ia. Ina ia ta lepe ai whai unga. Ua uma na ta oto au tausanga. Ai li mo ai se mea tangata ia. Sa iai, sa afia o lato. So tanga mapi tanga. I unga o whamsinunga ia. Ua. Le se mea. Teimil nei lato te whau ina ile tula whono. Mafu angala na.
le malie. Fai manu o i le pawa, pasi va tope tope. Ma le i va ai, ma tilo tilo, i se meo le atupo mai. Au toe wha manatu i atu oi. Au toe wha manatu i atu oi Samoa le matalanuanga ma le sunga le papali i tele. Le li lo ia o ia le o toe wha fo i atu nei le officer city, le pule city. Ona matanga ruenga o wha msinunga, whanua mswafa ato ma wha msinunga uba. O le atu nuu. Ta ufa i atu ia pari. Nau sunga le pali tere. Ile tilo i pili nei e tolu. Ma le whaavae. Ma le teunga le whaavae o Samoa. Ma ona whanua ma ona ele. Ma le toila langa mai o isi whaamsinunga. Ma isi mau mea. Ma isi mau ngasu. Wa uma ona whaia i ai unga o whaamsinunga. Lona winga. Wa uma na whai le Court of Appeal. Ma le whaunga le Court of Appeal. Taru sanga toi loilo, alala mele ufai. Wa langa, whailo mal tula fono lea. Lea la wa toi whaio lesi apili, i lungo lesi apili. E mafua ile upunga, restituti kata. E lea ta tau na toi tango fia, e o mai le whaavavau lava, amene. O aila, na whaio le tula fono lea. That's the issue. Vai la uri ia tu la fono le ta une le tu la fono fa valvalea na maua le feu so inga ale te malo fa valvalea ma le fa fine fa valvalea ona mai to ila ia le fine fa valvalea to te sila fia a feu so ai me ne yo vale e fa na mai fo i me o me o vale tu lo fa fonga le tu no le la na maua le tu la fono le tu la fono fa valvalea le pepe fa valvalea le wa misa nei masa le toto fioti tangata va tau. Wale eise file mu. Utu va fungalai. This is the issue. Ole onga le nao le melea. No fai ei loe pali. Fa mata. Ai longa. Na iaini mafau wolo tangata nei. I mea ole atu tupu mai. E masa ai le toto. Ole a misa ai tangata. Nuu. Tua oi. I tu malo. Mafioanga. Fai mai le tala pali. Sao lele oe severe. None of these people ever thought about the consequences with the situation that they have set up. Nei masisi na mafau iai. I tua o patatua o mea le atu lai mai. I nei tu la fono wha valea. Tala le nā. I leo sa tala sa vea. O le tala. A le fionga. I le pelestene o whamsinonga. O whanua masuafa. Le sa te le rapi vai. This bill is ill-conceived and badly drafted. That's in the English context. Out of why the video it's all conceived. Oh. Ole conceived. Ole amatanga ole fofoanga. O se ola. O se mefo. Ai ata ole iol. E mai. E le mafau. E wha vale valea, e wha vasi. Tu whatasi lo upuna. Ill conceived. O se mea valea na fuafua ma wha nau mai ai. Se mea ua wha ma ite. Ai leanga, ma matanga. E non whai mai lo. O la sesi. Whaawinga ina whaawhaingo fie le whaafonga le atunu. Ona whaawinga ne upu lea. E inu e isi le whangupia. E palu. Ma whai e lisi awali le pulu. E inu la ia le lisi awali. A e titifa atoa tuai whaamasino ma whaatonu. O le matanga le wenga.
o le whaamasinonga. Te ofo pēr whai wale lava nā whaamatalanga. E marama lama le lei I ai. Ladies and gentlemen, my dear friends and brothers and sisters, please share our program to the world so that people realize all the reasons why Samoa is like this. Why Samoa is in a panic mode. Why Samoa is fighting each other, the villages, the churches, even inside the courtrooms. Tata taun ka loka o makangaka I ngai kongo yo, a whele leo. A waru le whamasino I e tua e tau o pui alona soifua malolo, imano soifua. Ka loka o ma. A whai o le vahanga a whenga, loka. A whai o le vahanga leo wa, ka loka. This is contempt of court. O le ava ma le mi ngao le whamsino. O tau sisila ye. Le maota ngase e si mai ai le atu nuu atoa. E fofo oi o lato ngase. O lato whaafita uli ma ngase whaaleanga nuu. Whaale atu nuu. Ona o ana mea sina. Ma ana mea tāua. Ona whanua. Ona ele. Ona swafa. Ale o tu whai ele fusuanga ko. A sau malesi leo. Te itai. Wala au tutonu. Sa sili na whaile tau mele na I fafu. Ai leo tonu I. O ata I toa ngā upu wha vale valea wha pēr. Pe sa silin tau fusu I whafo ai o tau te mai fusu I tonu I. Lea la lea o iai. E mamalu o le nai tu. I tu vai. A whai. Awana I wha mua ina. Lau pāti whau whai. Pea a mai de piri le tonu e. E awana I pāsia. Leo te whai atu le tu vai la chapipi. Awana I avea tu la epa. Ma le pāti whau whai e wha mua I o luma. Ma whau le mea lea o tu lai mai nei. E ono tupu whau I lau tonu o ma le awhioanga. Ta lepel tu la whono lea. Whaasolo muli tu la whono lea. Go and vote with your conscience. With your true conviction that this is not good for Samoa. Nā, al te talo na ia o tau le tōlau ina atu. Ia sui umo le chapipi. Whalongo mili tala le vatu le atau savea. E manuia e o tau tumano. E le tau whaaria i atu le e papo aina. Le na tusi o po lea na palota I o. Ia aua ne I pāsia le pili lea. Ai ia lata bai le au. Ile me tongi ai. Ma apiritia. La tātou o. E tāle pese lea. Nanga le ouwha. Se I tau. Whe mai ia Emma. Well, Emma, I've been there at Salt Lake City, Utah twice. I did a show and a concert there back in 2004. It's almost 20 years ago. Yo, I'm whaifo ina toia. Tofu nuu au waa. Talof savea. Mato mata matatu. Matapua iatu from Pango, American Samoa. Whano natu siosi. Yo ane tamali le pua. Alo, avtai I le mafuta mai le tōtele o le tātou o tunu. Ma tufa le tātou porkalame. Wha moe o le amwhaioi o na malama lama I
le tātou o tunu. O lo alala ma papa au I fafu. O le tātou ngā ruenga fo I la ia le le nā. Leo o tau sila ne I ai. Wa mai whaaliali e le tua. Mea le na tula I mai nei I le whailonga ina o le whātau sango le asa whanau. O le whātua tua I le tua Samoa o tasi. Ua pae mai le atunu. O sausori le atunu. Ele mawhai lava sisi hotel I Naples, sisi lava convention center. E mawhai no ofi ai. Le tu ai ngā tumu lena iai. Aisia. Tanga o sausori, wa o maatu. Le lua se lau. A o toi, no lofi mai le atunu, I le taimi muli. Ta alofa tolu mana ve. Yeah. Fatalo fat for oil. Fortino Grady. Yeah. Famai Fortino Grady. Talo fa le atoa. And they le tato fia ma le tato dinner ma le fast. Ma lo le tu atu no. Ma to mata atu I Pam Yua. Ia kila ni nei. Ia ma lo va tai Fortino. O tolu manave. Famai tolu manave. A fai mongi li mongi o ia. E mamā I le maliu o tu au. Ka kau la o ngā ave ese langa kangi ma le defamation lea ua loka ai nei ia Samuelu. Ai sa ungi loa e pingi le whaamsingonga I le aso lua sifurma le lima o mati. Lua afe lua sifurma le lima. Lieta so iluma Duken. Greetings to you. And watching you from Toowoomba in Queensland. Oi talo fa ya lieta malolo soifua. The Ender's Journey. O Marietta P. Talo fa Marietta. Ya va perfo ia fa moa mawingoa. Markelita Levy. Ya malolo soifua Maria. O Anna Malloy. Talo fa ana, alole soifo mria. Pule yata tuputala, talo fa lava. Ole sunga ya mase sauni, talo fa mase, lole soifo mria. Raymond Ta'ala, oh my brother, talo fa se yuli. Where are you? Le lepe yo Australia le na o yai. Fa talo fa tu I lau fionga tole foa. Ne tamasa tuala I lau fionga foi le fasina, voi masina mua. Oka se maatala nuanga. Seina fulava. Ma lolo malanga manuia, whaftai fo le teimi sa ta mafuta I le tapola kalame. Ma au sao nuanga foi tu sao. Whaftai le mana malama. I tatou issues. A mata la lole, ta alofa mata, malol sai fumanuia, pelei upu, tala lima, alo vale, va per foi taisia tavui, matiu, ia va per foi ia tavaesina, fa nene, auto uma, ta ngofi tufa le tato proclame, e lauto si sila fola iai, I campaign i le ua mata, io, E8 fale Tanoa Ava. Matou por calambe matou ngofir matou te matou Immense Aviation I le Auckland Airport. Oh, talo fa malo atu Tanoa fale Tanoa I mo to o malava o ngā lulu I le so I le tatou malaiva lele fa va malo. O fili melele fa talo fatu Juliana Ali Vui, talofa, Angela Finai, o tai mapu I le sua le mana, o tu umalava, Lenny Maota, tau inaola, malole soifo Maria. Keep it coming. Share our program. Talofa, la ulu, pele pesite asi, alole soifo Maria, tasi fo le ne yuso, sa ngalue foi. I le tio fasa le lau e longo pui ali ia I lo tatu tunu. O le tatu tiute malanga luenga lana.
Tātou te le fefe ina ia tu inatu le mea moni, ma le wha maoni. Ioe. Ai au tō whaafonga I isi au li ia. Ai maise ale ungali I lena. E le ai ma se mea fau I lalo le la le nei, e te whaalongo e sau I nguto o tangata nā. O mea oma e tala noa ai. O mea na luai mai I ngutu o tu le epa mali mongi. Tu lau whaafonga le tunu. Everything that these people say are the words, exactly and absolutely the words from Tuila Epa and Limongi. Melaria, e tau o meo useful idiots. I le aini mawhauwhunga fau. Le aini suasuenga fau. Le aini upo fau. Nā o le toi wha leo ina mai. O mea mafu na au mai isi. Ioe. Wha o ngā ina I leo I lau. E wha sala lau mai isi mea mafu ea. E le toi ai mea mafu lea tunu. Upu sao le upu le nā. Fiola lea tunu. Fia wha lango lea tunu. Uni tai le lei. E le tau wha leanga. A wafo I ana lango. Sia mea sia. Wa leva. Na manuia ista ngato le tumalo. A o lea lava e te te le poloketi. E maana na oi whai le mea lato te loto. E le o tumalo. How unfair is that? You want to do it your way, or my way, or the government's way. It's already there in the guidelines of the guidebook. Principles. Au iai policies e tau na mumuta iai whainga whawai na wai na. Ona te te la ia tau fia le malore tupe. Au ai safa, ke le safa, ngai ke le ukupe. Ai safa le atunu. Ma lau I tu malo, ma tanga tau lau tu malo. Au mai le tu malo, alau e whai iai. E le ai e se. O la kou e se. Ki nganga whai a kuali. Esa ona wha maurunga I whia. Ua le toi tu malo. Wha longo tasi ia I se mea au mai ele. Ele malo. E manui ai tangatana. Nyon. Upsa sa upuna. La tatu ue tā pese ia. Ona uolo whātu. O le text mai na iso. Se wha mora sa pia. O ma kou le au ave pasi. I fo I le... Kawale koupas, lewa kinetic nei, ya, wha maduia le ngā ruenga o tau, au ave pasi, au ave loli, ya, le pese lea. Va vai I ai foe, ana whai misa upuki, le whanau ko whai misa upuki.
o le tati ana band ia ma le pese. O oe o le fungala au. Mana tua ai fo ia savea ia malia ma ala pati. I le telo tu sanga le penina o le tia fal. A o le o mafuta mai ia la malo i le nei fo ia so fai ma fonga tau moli o le pulenga ia ma lau whinga luenga a le Henderson Cars fatalo fatu ati ma lole soifo manuia i le nei vaenga o le astona. Ia malo soifo sa vea, langi ma vea te e fo lo fapeo, ina fapeo i le tuto o kalame fo i le nei astona i ia. Ia, fa moe sa manuia le ala usu i ngā ruenga, ia, fa pena fo i le nei teimi o le aso, ese le matongo fie, ma le vevela, ma le mawhanawhana, ia ai o tau whaafasanga ima. Mani nai ta mama tina fo ima, wha malama ia la tau konkalate le so. Ia sa o le sa vea, ia o le teimi nei, ia o lo whaapeo o na whaanga solo lava, ia sign up of a le malula sinu o lo whaapeo o na nga i mai le nei tai au, ma le nei o uli. Ia o leo ua uma atu, ia lesi vaenga, lea sa malanga mai lalo i Hastings ma Pumpstain North. Ia na whaapeo ina malanga mai nei tai au, ia. Na wa wha uma atu, ia vaenga ina, ia. O le teimi nei, ia lo wha solo ia sign up a tātou lunga nei a pilani. Ia lo wha moe lava ia uma sign up le nei aso e le tapunia le yard i le tulai ono, i le lima nei la fiasi. Ia tulanga nao lo ia i le whaita wale Henderson Cars, ia lo upasumulia lava le malo la sinu i la so sign up, wha apea ia la so sa vale piki ia sa se ma application po apply for lo fa pe ona paso ai men nei le sai au ia lo fa pe ona fa uma ai le i tapunia le sa vale nei le lima la fia le on me silna lo le lima la le fia fita puni tatou ia ai le sa fia mai lima no winga o le aso tai au le sa Ia o tai au la sa ia mo lava ona o le loko o le loko le tai au ia ona o mai ko ile me sala fasa vale le skulu tai au ia e tapunia le fala fiasi ia o tai o la so la tai au ia e o lolo lava nei customer se fa pe ona piki ala so sa vale therefore sai au ia mana isi application ia fa uma la sai au ia ona o lole la so fua ia ona fa ia ide la so sign up ia malo waftai ia o la full promotion la e fa nga solo le temine tato ia tato promotion tato vale solo le fa kana fa alu pe temine ia o le tato youth po le piki apule mahinjo alua felua fa ia le mau le mea lo fatupe e fa fetala ia o le tavale lo na lua o le TV edition o le Scorpio ia le fa peona mau le lua fetala mea lo fa e fitinu fo le tavale na ia ma le tavale lo solo o le SUV 700 ia fitinu fo ia mau e fo mea lo fatupe e lua fetala ia ale ngatai lea o matu tavale uma lava o lo ia i le yard de semine ia maua uma lava ia cashback maua refill ia whaatasi e ma discount ia wa discount uma tavale o le molecurisimosi ia alaso e mele tau sanga fo ia una whaamai e ina roa leo o promotion o le nei ma discount o le nei tau sanga ia ai whaatasi si tavale fo al matfasa vale lela fa peona saunu uma sa fo malo va tai ia lele ia si va nge ia fo i fa popo ia ni le tui fa manaso tu lava le malo da sinu sa vea ia le taso o application e pe so tele lava le fa peona fisili yesu langa le o benefiti o pensiona ia o part time ia a fai o lo ela vei vai ngai e solo
pite benefiti po o feo vaengi o le se la vea e mana o mia se sang sa foi le full time e sa pola o application e alu lava le apalai po sa vale la lo mo ai o le sang sa le full time e sa we tau sa pola o application yo tu langa le o lo fa don sulingi le se la sasi e fu le malo le tunu e lo mala tu langa le o no lo so tele la lo o mai e o mai sa lava e mana e apalai la lo la soino ai le e ia inga o le benefiti ia ma le pensiona ma bain fa pena e mana o mia lava sa full time e support malo ia le fai lo le ta telefoni ma le ta tuatusi ina ia alua le aso lenei o valvala au o e vaai ia ati fai se talusanga ia ai le fa'aumaina le tapo kalami savea ia failoa atu le malo le tunuu a e fia mana e apalai sau tavale ia vala'au mai a'u le o valu selau situ tasitasi fesili mo ati ia o te i lava le yard i le iwa tai au te pa ia le unu la fiafi ia me la songofua te pa ia le aso sa ia e salama so i aso e fito le vai aso ia o le maso pete i meli mai fo i le maso Facebook page in the same cast ia message mai le maso messenger e send uma mai o documents po details po e ma e apalai e sa tavale ia a le ina fo ia a fai ke fia walk in pete fia su sa o mai maso officer ia o le maso tuatusi o le tasi wa fa Kevin Drive i papa soe man ka fa sai lava mulova no savia ia faftai tele le ufionga le tumaitai o le ata whenua i pēr ia wia tele le nganga i fo whaiva ia pe a mai a fo i ngā ruenga le nei aso ia wia fo ni sa pati le aso a tai au e wha soifua ia ia fa soifua savia ma ia fa sa pati a tai au fa soifua ia le na tumaitai o ati wala au telefoni o valu se lau fitu tasi ia ale o le na anga i o le latu tuatusi o le tasi iwa wha Cavendish Drive i Papa Toi. Whatalo whawhapitoa lava i lo uta mā. Le sunga le papali tele titi ua toa mali e toa. O lo whatasi mai. Ia, alo le soifu munduia i lau fionga i le aloli. Tafta i le tua sa mo le avanoa tāte whailua i ai. I le aso na whamanatu ai i le whātau sanga. Talo le whawai awa o oe o le whātau mā, o le whātua tua i le tua sa mō o tasi. Sa e tau muli. Ia ma apo ai i le tātou ainga, ma teitai o le tātou ainga, le fionga i le sa whapito. Ia fia me, ia whapena foi i le fionga le te fono, le sunga lauli o le mali e toa. E te lotoi ai lava lau sunga le pali. Pora u fionga i le aloli. Pali tele titi ua toa mani e toa. E le mawhai o na whaangaloina. Whai mai, malo le soifua manuia lau fionga. Wha malo le wha pale. Ia maua pele o na sai. A waa a file mu ai. Ia, manino se mataupu. Ona tu mau lea. Lumana i manuia o a inga ma le atunu. Whamanuia le tua i le tapua inga Samoa. Ai maise lava, le polkalame ma le pulenga. God bless you, sir. Ia, whamanuia fo i le tua, lau sunga le pari tele. Ma au whamanuianga ma onga le lei. Whatalo whatu. I le pa i mispati, talo whalava malo le soi whamanuia. Ia, o oile si. O le tamaitai o Nora Swoga, talofa Nora, alo, whaftai le mafuta mai, ia AK Sunshine, alo sa i whomanria, whaftai le mafuta mai, ia o Tafi, Tafi Enoka, Fred Iona, alo le sa i whomanria, talofa atu, ia Fred, o Pai, Pula Schmidt, talofa Pula, ia fa pe foi o fa talo fa tu le sunga ia le moni vai a lo le se fo mria vai mana malo
moni vai vai ia ma le fatua mai so vom du se ver anel swafa wa selingolingo si fong five tai tiri lava tai o faiva lava tapo ia o faiva fo ina ia e ma le malo e we ai e ma le au kau ai ma ia ai ele ama se popole e se ver wanga kafe kau ia fe mai o le no e kalianga roi le awa o se loa po sa loa sami a lo le sai fo mun via o ti la mustele aftai o sina talo fa sina li ia va pe foi amelia fa mona pu toi le usu mai ale fai lau tusi le o le matou vaenga amelia fa mona mai ile Rick the man coming over right now. Pick up your phone as soon as possible. Yeah, okay. La tatu o tale peselia. Si amaila kamale makalangoa olo. Waila o. Biskako peselna enga. Eu solo fiata, eu não tenho matama. Sole ke ia wa aka o leo alima e muringa i le va o sama kua io o leo so inge subinga wa yai o se tamaka e fitu to sanga ai umai o se manifele i kakai a o le no ai o mansi kai li ese uali ai mai awa o le manifi o le uali kai o te manata telefoni manifi telefoni fa fitu mafiliki fa auto ai ma o komiki ai kortelenti ai mala o bengi te manata telefoni mani finiti telefoni fa fitu mafiliki fa auto ai ma o komiki ai kortelenti ai mala o bengi no so awate ata ase yo ufa amadala te leona awa ai muri mai ai to maona afianga o ngadina fantasia Soe mafana fana awo ye tango tua ole maniti galepe fuli mai le tua o mama ya lele hese te fa uma kule pese kifa la kamo kalifa committee. But ladies and gentlemen, the gentleman on the line is one of my greatest friends because he was with Radio Samoa 26 years ago. And up to now, he's still married to Radio Samoa. My good friend, Rick the Man Talofa. Welcome back to the Saturday session with the Tanoa Ava. It's been here for so many years. And how you been keeping? Talofa Lava, my dear friend. I've been very, 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 very well. How are you? I'm good, my brother. We kind of miss your voice and how it's very unique when I hear you, many years, and I still remember that voice, that cheeky voice. Thank you. I tell you what, we get so much feedback. When sometimes we have got customer coming and they find me like, why don't we hear you on the radio? I'm like, okay, I will come back, and I'm not going to come back until I've got something great going on. And now we have come back because we really have something great going on, Savea, at the moment. Because I tell you what. Yep. What we have realized is basically over the years, the most popular demand has been, and it has never been fulfilled, to be really honest with you, is sometimes, children want to thank their parents by buying a car for them. But sometimes the biggest problem is they don't have the license, Yeah. And they're working full-time, they're working very hard, and they want to reward their parents, by buying a car for them, and they want to surprise. And we have never been able to, get them a vehicle without the license. Now, I tell you what, if you're working, you're 19 years old, 20 years old, as far as you're working full-time and as far as you've got a clean credit, because usually at that age you've got clean credit anyway, Yeah. So we can do it without the license as well. Also, I tell you, sometimes we get women, wives wanting to purchase vehicles for their husband, And again, wives usually, as we all know, they're all like, they're like queen of the family, so they don't need to drive. Yeah. So because they don't need
to drive. They don't have their driver's license, and they want to treat their husbands with a car, and they're working full time, and they're not able to because they don't have the driver's license. So we have solved that problem now. So even if you don't have a driver's license, you can own a car. Mind it, you cannot drive a car, but you can own a car, and that is absolutely legal to own a property because car is a property. You can own a car without a driver's license, but again, you cannot drive. So you can, if you want to buy it for your husband, for your parents, or anything like that, that's no problem. We can do it at Car for You, my friend. Also, since it is Christmas, since it's New Year, we all are a little bit tight on cash. As you know, my friend. Guess what? Car for You is bringing the cashback back on. Right, you are looking for a vehicle and you are still looking for some cash back, you are more than welcome to come to Car for You, my friend. So, but the thing is, if you want to buy a car and you need a cashback, you have to come and tell us first. Because as I've always said, Xavier, cashback is not for free. A lot of people think it's free. It's not for free. So whatever you need, however you need, you give us a call, you discuss how much cashback you need, and then we make it happen for you. So, Fantastic. Give us a call, 0800 227 4968. Do you know what? Rick, I haven't forgotten that 0800 227 4968. All this time, ever since I've never heard from you again, and I still remember that 0800 number. So it's stuck with you all this time because we have been working alongside each other for over 20 years, my brother. Yeah, and I'm glad you're still there. Yeah. That is what it is. We've got a long-term relationship with Radio Samoa and all the listeners of Radio Samoa. That means all the communities, everybody is a part of Car for You. We're all big family, So if you are looking for anything, my friend, anyone who's listening to us right now, more than welcome to come and see us at Car for You. We've got Utes and we've got SUV, we've got 7-seater, we've got lots of cars over there. Again, and this morning and yesterday has been very, very busy. We have sold quite a few vehicles in the last 2 days. So the thing is, the new vehicle which is coming in the yard on Monday, Tuesday, Wednesday next week. But in the meanwhile, please come on over, see what you like, apply for it, get a vehicle for yourself. You can go on our Facebook page, and there you can message us from your Facebook page as well. Or you can simply come and see us in Manurewa, which is 298 Great South Road in Manurewa. Thank you, my brother. I will end it up for us, and thank you so much. I hope to catch up again with you. I'll probably pop in sometime next week and say hello to you, my brother. Hi. Thank you very much. Thank you. Yeah. There you have it, ladies and gentlemen. My good friend, Rick the Man. Ole mali, ole tama inti ole. E fia ia. So se te mi sa we lunga ole tatou polokalame. Ia olona leo ale na umasadi e fo le to tele o tangata. Ia mawa ngoa I lava. Ricky the Man from Manurewa. Card for you na. O valsalau lulu fitu faiva ono valu. Ia pe te angai o latu tuatusi awa e lua lo tua tu fatas. O le lua iwa valu se o le tolu se lau Great South Road I Manurewa. O na so oi lea. Ma le tatu si o fai tau tuala. O fetutasi. Fanga le misa. Ma lola sai fo manuia. Sina li. Sina leo. Ya Amelia talofa Amelia. Ya Amelia ngā rawa sa ole ngāri whawali whalalea. Le malu. Tā whea mali I Bonifacio Ioane talofa le malu. Alo le tātou ainga. Ya male whato toa I le taimi o le aso whanau. O le whaelonga ino le whato sanga, le whato tua le tua Samoa. Whatalo whato sua. Ya pola ufionga fo I vangana, ne mia vangana, ma le tātou ainga I sale la valu, ma o I sasina. O lo o malo man malo tu iai I vangana. Ya mo lo man ria masaunga le mu. O ne I Iai ni ngase ia mani whaarawilawe fōi. O le whiwa I o ngā lunga le awala I salawai, I salawai. E maua oi leo ma loka I ma oi ngā.
Alofa and fui mono, alo le sei fu manuia. Fata alofa bito alova. E lo uso le fionga le ngaftasi fui mono si ale ngā. Ia, malana mana mea le fionga le suafa, ia le au pepe centenary. Ia ma le lua whanau au lelei. A baby centenary. Ia ma baby whapale. Ia ma loutou a inga. Tampu moe. Ia, o la maua fo i se sapati manuia i lea soa tai au whaftai. Le anga lelei. Ma le vātausi lelei e o siosi e o tātou a inga. Ia ma le tātou to na i fo i le la so sa. Whaile whaloalo. Lau pule lea i lau fionga fui maono se ale ngā. Ia whapea fo i le fionga. Ia le au pepe. Ria le whafonga tāpua i le so. Samuelu ta ele. Ia, ma lori tsoi fom ria. Oi lea. Avese malfame avese le tulafono le whavalvalea o le pule whasao o whanua masuafa ua mimika ai ia maletangata e le ai i o ngā whangua. Ia sao leia a wātasina mea o suafa ma meo o whanua o le ainga. I le ia se mea o whaia e whao ngā ele nā mea o le pule whasao e ia mea pule ele sao. A o mea umalawa o le pule whasuli. A le mea volale nā. A whaitala no anga ainga. E le te tau lava. O na pau i nei tua, ma tau fiofi, ma tau mia ai i a fina ngalo, ma whautanga a suli e te tau na whaari. Tau o tele le nā mea. A pulea whasuli, i o le mea le nā. Mau le tātou ai a te tau tātou te whaia o mai. Yes, they passed these laws because they think that they are the untouchable. Semi pohine. Talofalava semi malolo so from Ria, watching you from Kalgoorlie in Western Australia in Perth. Yes, I know that place very well. Fapefoi on the Fatalofa. Ya Roger Ausange. Talofa Roger malole so from Ria. Aftai le mafuta mai o vana setu, talofa vasa setu. O yo vaya, talofa vaya. La epa sefo, talofa malos AK Sanchen, ya la tatu o talepese. Whamaruia tua ia te utoso o le whai mes kako i piki. Kako koe bai lola ia, koe whai fo i le kako ori ia. Ia masu e se avenua, tala noa tuai. Ele, whale ta vale. Le fionga le pule, to vai a Tulsia, Pio Wilson, male o mega cars fatalo fatu. Tulsia, ia whapea fo i a junior sanele, ia male au whainga luenga, ale o mega cars. Salilo i manatu le nei po o le a i tu ua ia u. Sa i moe file mu ai wa mautu o manatu lo fili ngole a i tu ua u. I te le i manatu i tinga male pele pelo u fatu. Pe awhai wa e alu fa angalo mai a. Wa e susunu i lo u fatu. Wa e susunu i lo u fatu. Pe awhai wa e alu
susunu I lo fatu Wa e susunu I lo fatu Sauna e alu, sawina e alu Wa mali e lo fatu Sawe alu, sawina e alu Wa mali e lo fatu Te leo temi o te pusa I o anga Te tala noi le alofoni si tangi e le ei se whaati nonga Le alana ua fo I ai sola ngona Te le fiana fo atu ai wa se sili malo fatu Na o moe file mu ai wa mautu o manatu Lo fili filinga o le a o anu e te lei alofa ia Na e pelongi a uma lo fatu Susunu I lo fatu Be afai wa e alu fatu for mai Wa e susunu I lo fatu Wa e susunu I lo fatu Sawa e alu, sawina e alu Wa mali e lo fatu Sawa e alu, sawina e alu Wa mali e lo fatu Se si tangata e te alui aia e tu I lunga mai tae foi mai Pe awhai wa e alu Whaangalo mai a Wa e susunu I lo fatu Wa e susunu I lo fatu Pe awhai wa e alu fatu for mai Wa e susunu I lo fatu Wa e susunu I lo fatu Sawa e alu, sawina e alu Wa mali e lo fatu Sawa e alu, sawina e alu Wa mali e lo fatu Atasi ma fau ngai wa sau tua nasi le alo fahe mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o e tafia falongo iai la upele ea po o fea o e iai Lalulangi pua o male manunu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o folingai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se kusia uma e fai mai La upele ea Wasili oe leva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e feta feai Le timu ngai se ito mai Wa o ngala le fia inu mai Fai mai e so tana Po o a upele ai Lalulangi pua o male manu Wa sola le la fa sulu sulu
Talata mai sei fusia uma e foi mai la upele ea wasili oe leva ai le masoninga a oe maita la pele ea le fanga luina o te wina pea oe isi o ufatu o na punava o siuta o langa o mea lelei ma mea leanga wale sawai so o se tangata. The world is cold, the world is gray. You turn the sunshine away. You will never know an empty heart till once more you're close to me, as close as we can never be. I'll be longing to hold you again. Langi pua male malulu wasola lela fasulu sulu unai o foli ngai wa mawatsu we anga ela talata mai se fusia uma e fai mai la upele ea wasili oe leva ai Talo fale ai o se kamu tatu toe. Yeah. Ai se ana le tu ai se tasi. Pongi sa mea uma. Pongi sa mea uma ile masi asi. Ai se
sa mea uma, pongisa mea uma ile masiasi. Yeah, 3 great songs in a row. The late Langa Savea, Male, Nau Mati Langona, in ua toi luas fulu minute on the tālea ole I tu lai tonu. I le tautu o le nei wha wong mo oe, le siu whonga Samoa, le radio Samoa, sfulu lima iwa tonu a mo I au kilani. Ia, ma le a tau Savea se yuri I le nei fo I aso tonai, ma le pola kalambe o le Tanoa Ava e te maua I le sao. Fatalofa ia te oe lunga le tātou api o fōlinga, le Radio Samoa Facebook page, ia whapea fo ima le tātou YouTube channel. So please, just bear with me and a very little, if you can share our program to our friends and families around the world. Nusi Fruin, Malolo Soifumanuia, watching you from Whangaparoa, Talofai. Yafamaduia toli inusi fruin to you and your family and friends up in Whangaparoa, and wishing you a Merry Christmas and Happy New Year. Yapaile toi sota mai Jojo Kilisi na lo se vomaduia fa fo peni ya fa pe fo ia lofa and fui mono talofatu malole so vomaduia poasa talofa poasa fa vale. Talofa to you from Moreno Valley in California. Isaac Tuyatua, malolo so from Ria, aftaile mafuta mai fo ile tatou por Columbia le so le Tanoa Ava wa mai a ona ava mua le tua. Fatalofa tu le vasenga skulati. Tangata ne lo latou le leoina. Pui fo le saunga le mu. I taimi fo I no fuanga faitele. I opisinissima company. Fatalofa I le fionga afamasanga Ata Frost ia whapea lo uso ia se yuli te vanga pili kunwa iu ia fatalofa tu foi ile atali pele Lizera Jacob o lato Matrix, a Matrix security company, to all of you personnel and people that are out there looking after public spaces and public o me e anga ia lo tatou atunu e pui ai foi mo le saunga le mu ina la tatou si sa ideale avalole ina ia mafai o na mau se tatou lipoti mai le tatou faleta vale o le Omega Cars da foi mai. Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vaenga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I mangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Nā pata inga nona lua mō mātua o pepe fōu. I le taiminei o lo whaatupula I ai le talivivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe fōu whaatu a whana nau mai. Ai mai se lama I le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough le taimi te tau o le awala sili le nae pui ai mai le pisia infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua o le pepe fau o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina.
Ia whaaso o tai lau fō mai masani e whaamau pe poka aso mō tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau pepe po o tui uma a wale popole ai tala noa lau fō mai. Tātou pui pui e a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui immunize. Tala noa lau fō mai whaatua tuaina i se taimi vave. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mō oe, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fianga sui filoi o le uli. Ia e whalam lanua I fo le tātou por kalame mo le tātou whasoa. I le Tanoa Ava I le so. Joseph Jr. le apanga. Malo se fumuia. Ia whapefo I a toto su e kei tam. O malili kolose o liliu whalava au. Whatalo fatu ia tau malava pa ia maulungo le tātou tunu. Tufa le tātou porklame, o le maua se avanoa. Ia, e whai se whaatale noanga fo I mas tātou li poti. Mai I le whale tāwale, o le Omega Cars. Ro iai, ia le sunga tongsia whapea fo I le li I. O Junior Sanele, ia em whai ana wala au iai. I le lātou telefoni o le ofisa, o iwa lua fitu fitu lima valu tasilua. Tasi le nafa le tāwale o lo whanga solo a lātou whaalawi loa amba pa u whaapitoa o le kirisimasi male tausanga fōu ia lātou 4-wheel drives no Samoa. Anga ia I le lātou tuatusi lua se lau Cavendish Drive I Papa Toi Toi. Ana o mai leo lau talandoa I le mata upu lava le nei I le vāo whenga male au vāo
O le ta ua le tamam. Le afionga ia salama tua fili. Wa tolu ia taimi sa talo ai la to fontanga. Ma le afionga o fenga. Mai o te fatu lo ma fa malulu atu. I taulangi o afionga nei. Ai o te talanoa pea e tusa ma la utilo tilo ma le vaai. Ma le tilo I mea i o lo tutupu e maise o I unga o whaamsinonga o umana whaatatia mai. Te le I o le popolenga Samoa I le mata upule nei. Aisea, le anga o le fofo I te tauna maua I le vā o nu umanei. E le na o le au vaa la ma whenga. Au fio I ma le fio anga o tuna I a maise foi o le fio anga o sale moa. O le foi tau na maua I. E te tau foi o na whai mata I ala po le uwha Britania, and it will take precedence for any other similar cases in the future. Awa o le uwa vai atu nei ia. O I unga uma I o whaamsinonga na o mai. O lo ta oto ai le mele ta le I unga lea o le luafe luasfu marfa. The stay of execution, le wingo le natala. E whaatu mawina le whai unga sa whaia mua mua. Whaatu mawina ni unga sa whaia I le luafe sfuma le valu. Mo le au waa. Luafe luasfuma le tolu, mo le au waa. Luafe luasfuma le wha, mo le au waa. Ta ofi uma. Ngā rua ngai whai, ta ofi fo I a whenga. E le mwhai ona lātou toi whātula I ese. Ai, e le mwhai lava. Ia nisi o tangata leo wa o lo no nofo. Ma nofo ia, ele o le whina ui nei. I nei la whai unga uma. The stay of execution, o le winga, o le upulea. I se whai unga se whaamsinonga. E whaatu mawina le malosi o le whai unga na whaia I le tālo sanga apili. A le whalawe le tula mai I la utiltilo mai o le mea moni ale le tula whono. E o lolo mata upule na arrest duty kata. O le winga le upule na e le to iai se malosi anga o seisi whaamsinonga. Po whea lava. E toe whai ai seisi whai unga. Pe toe lote ai le mata upua umana whai ai le whai unga. O le talu sanga pidi. Ne la o tau whaafonga mai nei. Wa umana whai le talu sanga pidi. Umana whai lona whai unga. A o lea o le ato e tau mawhai. E toe whai lesi a pili I lunga o lesi a pili. Me tonu ale nao le tu la I mele matau pun nei. O le ato e whai lesi apili I lunga o lesi apili. Le tu la fono le a luas fulu. Ma le te unga le whawai. Lea la e tala noa mai ai. I le tonu o whaamsinonga. The original investigation, and then an appeal, then a second appeal. Wawa o tausi sila mai. Mea ia lena whaine e tulepa. Ma le HRPP. Pasi whaatope loa. A ole I o. I le whainga pānota o le luas fulu luas utasi. Umale leo longa mua. Whaila pili. Toi whaila ia le Malaysia pili. O lono winga wale au ngana le upulea sa mulimuli ta ia i o le vāenga o le whaavai arrest duty kata. I le toi eise malu si ango sesi whaamsinonga. E toi whai ei sesi ilo ilonga. Ma sesi whai unga ilunga olea.
whai unga ua umana whai le pili mua. A o lea lai tau mawhai ina ia whai lesi wha amsinonga lona tolu. E toi ave iei lesi a pili. O tō sila iai. Ai o le mele na whai mua o le awhi visalau iwa sfumaritasi. E uma lor suenga mua. O na o lola ia le ina whai le whai unga. Lona tolu. E le toi iei se malo si anga o le wha amsinonga whanua maswafa. E toi lote ai se mata upu. A wafoi, o le apili le la whai anga ilunga Supreme Court. Na pau le nā o le tāru sanga apili ma whai o na whai. A whai le ma lia iai. Poi lava le ainga po le tumalo, poi le tu na avele la tum tau po le tāru sanga apili. E le toi whai a sisi apili. Na pau le me whai. O le me tau. O le review. O le review leo. Ina ia toi ilo ai le process pena sa o le whaatulanga ina. O le mea, o le whaamsinonga atoa lava. O le judicial review. O le toe tanga i masila i le process na whaatino ai le whaamsinonga. Pena iai ni vaenga sa te tau na au mai luma ai le i mulmulutai. What is the process during the original investigation of an issue or a matter in court? Secondly, it is an appeal that goes to the Supreme Court. That is the Court of Appeal. O ina, le nga i le tātou tunu i lalo le whaavai o le tula whono e awhi visa lau valus fumaritasi. Fitiu tausanga. 7 years in the making and preparation of that 1981 part of the Constitution for the lands and title courts. Ale mele na tope la wuri. Nena tope la wuri ato se tolu masina na whaina mea. Po se tausanga fo. Lea la I lalo le tula whanu lafi se lau wal sumaltasi. O le tātou o atu e awe le tātou mta outpu I le Supreme Court o le Court of Appeal lava le nā. Ai na TPS e tula epa ma le HRPP lea ia ta tau o Samoa e o ai I le Supreme Court. Na mana nao, ia whai ai lalo I whapumo mo o ai lava I lalo I. A umai lea file mu I nā le matapu. Ale loa. O whai e la tau, le whai unga ma le tula whono, e tau ai tangata. Ale la wo kufusu I kongo le mauta whono ma le parliament. Tātou te talo uma ina ia maua sei unga le matapu lea. Ale whara velavi. O le tātou te whatatali nei I le whaamsinonga lona tolu lea o whanua maswafa. Ai le loa po o a whea e whātū rai ai. Ma whātō tonga ina ia tangata le whaamsinonga nei. A wai le wawa ai mara se sila lai ai le teimile nei tono o le whaamsinonga Samoa. Ma whawhawatu o le whaamsinonga lea. E le ai ni tangata ngā waa o iai lātou te whātō muina pe whātō tonga ina, pe whaangai o ia. Tangata le whaamsinonga lea. O lau tala sa o ia te oe. There is no third court. E le to iai se whaamsinonga lona tolu. Leo tau tua sa o ia te oe le mele la tupu. Watch this space. Ne whapewole waku sa o le kalakakale o sa whea. There will be no third court. La toi foi uma. Whelala au i mele. E toi yo I lunga I le whaamasino city. E toi foi I le Supreme Court. Sawai mai unga ia. Na o mai nei. A stay of execution for 2018. To sort of stay of execution leo o whaatonu nai ia
ia fata maulolo ma le I tuawhenga. E lei se pule, lei se malu sianga, na o se pule wha malu malu. Ai le aia ina whanua. Mai le whatula I ese ina fo I tangata o leo wa aolo I ai. Pewe nau fo iatu lea son nafi. Na wawa iatu le fionga I le perestene. O whanua masuafa. E vela pe ana tau fole le kas futi alo le fai le tatou ad fole le radio Samoa. E vela vai tu le satel rapi. E oti ai tangata I le melea. Nango lele I whaatulanga ni mai ia courts nei. Whamsinonga nei. Tango tuloa o mani mata upu lea. O lo fa pe o le pola kapile no foi atu I le aso na nafi. Toi tangai ma vava ai le satele rapi I le tāua tele. O le ngāru wenga a le whaamsinonga mawalunga ma le Supreme Court o lo whaamalu malu ai le whaamasino sili. Lele lo, ia whamai sapo mai. Ia lele lo ia I malu mataupu lea. Le pasi wha pola kapilo iai. Ia wakua pu e moi lo ele. Ele whamasino sili. A mai lo ta haufi le lei. Whailo malana whaio. Tu mau pea the stay of execution. Leo waa file mu o ne toi to se me fo. O ne toi fa tuina se fa fo. Yo. A whenga, tau whine. Awa ni toi whaia. Seisia mea. Awa whoi nei o tau lasia. Lau ore forma oe. Whatula ese a inga e fia. Se fulu la oi whanua i e fina oe nei. Ia ele mwhai lewa. Ele mwhai ia. Ele mwhai. Nā lava o lava whenga la tō mawhai a la tō tifinga mawhai lava mea. O le mea monial na o le tūlai mai. O mailo I tonu o le mauta. Tala tuana nafi. Ia pāe lo mawhusuanga I tonu. O le stay of execution nā lea. Leo wa whaatolu ai ana fuafua e whailoa I a whenga ma leo wā. Ai whaamatala. Ele a whionga I a salama tua whili. E whaatolu na tuu lātou te whailoa. Ai le I oro I a leo wā. Ai sea. Na tā ofi e na ia. Na tā ofi e na ia le whailoa inga. Ona e manatu. A whaine I o. O le alatou sori e ma le tula whono. O le contempt of court. Ai lua mea te tau na whai. O la ulea tu o lalo. Tā tia le unga o le whamsinonga. Ai whai se wha le lenga. A le fu e tala sa la. O teimi umai whelua iai e matua ta isua moa whenga. Te tala io au afa. Wale ainga sa tuala, ainga sa sala. Iau te lofo I mini tupe mini seleni o whai na maftanga. Lea la wa o mai neli unga. Awa la ne I toi yo e whailoai. Langa a o e whailoai. Wa sori e mali unga le whamsinonga. A stay of execution. O lona winga. A o nei o. Wala tau le awa ele unga le whamsinonga na au mai. Le foi la toi atu nei. Ona la tau sori leo le vaenga o le contempt of court.
O mo mai le winga lea. Ai siri ai le whaataatia whapea. Se o toi whono le palemene. Ma ato olo I whafo le whaamsidonga lon tolu le whaatalitali ei le atunu. Ai o lo I le whare mai. O ngase ave I le whaamsidonga mawalunga. The Supreme Court will decide the fate of this matter. Talusia, ia vavewhaia le usuia o le whono. Ma se fofol me ta upule nei mai le palemene. A o lei masaa le toto. Toe masaa le toto. Nā le wai me ututupu. Wa feo ai tangata mala au malos. Wa feo ai mo meoanga ese ma sa pelu ma me mamai. O mea uma o a upeka. Ta musue. I se ola ma u mau. Ma le ma I mau. Tātou te lema na mia I le vālea. Ai a whapea. Taulu le tō whā ma whapea mai. O le afsa ngai mō se le lenga. Nā le wha le leia o le vā. A o le mata upu I whanua. Ma parcels. Le vesi nei tāti al whamsinonga. Le ma whai ona wha le lei. Ai le ma whai ona tātou toe a ia. Nei unga o le whamsinonga o umana o mai. Tāti ai whapea. A o le tātou vānu nofo ma le vātangata. Whata ma maulolo. Sa ngauwhale ai. A lala tama whapea foi. E wā ngana I tula whale. E leo nisi. Tuala masala o le whengai ngā sa ngau whale ai. Titi sila lai. E ma whaila o na whaale lei le vāne nā. Pea whina ngalo iei teitai nei. Mō le nofo whi le mū, ma le saunga le mū. O le tātou vāwha whenga iai. A o le unga o le whaamsinonga, ma tā upo tau whaamsinonga, o whanua maswafa. Tā tia la ia le whaamsinonga. Ai maua mai. O maua mai Samoa. O maua mai le au wā. O maua mai a whenga. Tua nā I masale I moa. Danga o le o tātou wone. O toi la langa le mata upu lea. Ina ua pāsia le tūla whono lea. Le tūla whono whaavale lea o te tala ai le vai whale. Ma la langa I lunga. O iwi ma mate o lewa na mamango. O I unga o whamsinonga. O lewa na tā oto. E tia sā I lātou. Sa malama lamba I le melea. E le mwhaifo I lana tātou tō tale noa. Whapea ma ia. Whata maulolo. Ia o mātou o mai. Mātou te whātou e se atu. Ia whātou e se fo ia. Whata maulolo ia tuala masala. Wā upu wala lafu. Whafo I mai. Whapea na o tātou upu wana lafu. A foi tato pa ilima a wa ka ese ma konsesi ma fo ese ulo sesi ia fa manga lu mai ai toi fa fo mai ma to a ole unga le famsnonga eta otto ai inga ile famsnonga ole a tato le to itala noina a wai fai lo ia ai inga na ai am to me ai le va ona fia le ole tu la fono contempt of court. O mana whai atu le whai unga a le whamsinonga. A le u tū toio, tu samale me fo le pēr tala I tua se tangata I le bail. Application, variation of bail. Tu tala mai tū tangata la umana whai ai inga. E te le tala noa I mori maua leo leo.
e te le toi tala noa i le tangata o lea na tua ia oe i sau mea valea na whai ai. You should not associate yourself with the other side, with police witnesses, or the victims, or the family of somebody that brought the charges against you. Melina, pa mai sala matufi, e falling o mai o la vaile. Wa umona ta oto i ungo whamsinonga pili, ai o lo o mana na o whenga. E teu ma whai se whaalelenga, ma le au waa i tua. Ai soli tu la fono. E soli tu la fono pe a whai, e toi whai se whailoa inga. Conflict of interest and contempt of court. Mea omana. I lau la talitununga iei. Na pau le whaamsinonga mawalunga me whaiona o iei. O le whaamsinonga mawalunga. E le iai se whaamsinonga lona tolu. Mai o lau ta talo atu le nā. E le minstao whaamsinonga, le kāpeneta, whapea fo isu whana uma, o le whatutua e le tua Samoa tas. Manisi e to orima pe to se fulu mai o ile e hero pipi. La tau te langolango ina le melea. Iena umai lola ia leo le pisa. Sa oe na le tala le na wheatu. O whea o iai le o langa wha kerisiano mana upolo lau vivilu ai nei. Wha vai le atua Samoa. O le ana mali ua keriso, lea e tau langi nei, ma o onga, o le alofa. And these are the major principles that underpin and describes and defines who we are and what the real culture of Samoa. Love, respect, reciprocal. O le whaaloalo, o le alofa, ma le tausafia, male au mai a vatu. O le whaaloalo na Samoa lana tū maleanga. O whaiva o pule, a o whaiva fo i o whaaloalo. Nā tā ua i le tātu wanganu. Our culture, the reciprocity, the reciprocal element of our culture and traditions makes us stand unique. Lala le nai tūlanga ese ai Samoa, i lana tū maleanga. Whaaloalo mai, toi whaaloalo atu foi. O whaiva o pule, o whaiva o whaaloalo. E whapena, ia me whai i le wahinga i le taima le whale manono. A olo ina tāle i a leo le pina lo. Ia lava tau te whaafonga iai. E whiasi e siai i le pine lo. E leo mai, e a watu ni pine lo, e toi a mai ni pine lo. E leo mai a watu ni lo, e toi a mai ni lo. E le maari o upu e whaingatai. Ai o te tatalo. I whai pule umalai o i le pito le la le HRPP. Your conscience vote will solve this problem. Ele mawhai ono tau
pālota ese. Ma wha mua ia te utou, a utou whainga pāti ma upu whai o le pāti o lea e te tamo e ai lalolo na fua. Aua nei wha mua ina lau pāti wha whai. Aua te papole atu le epa ma le pāti wha whai o le chapipi, papole lau i tū malo. Popole o lau pālota o le amanuia i Samoa atoa. Awa foi o le pālota whaalili. Ini whape o morona e pālota. Tu sape whai atu, tu le epa i atu e. Tātou vaenga, tātou whenkusi uma i. Tātou te te. Ia lango ia iai. Seisi whaamsinonga, e tolu i whaamsinonga. O whanua swafa. Aua lava. Nei to iai seisi whaamsinonga. E whaasese ina ai, mawhauwhaunga uma o lea tunu. Lua, ma ia awa ai, ma ia tapu ai, le toi la langa ina mai o ni whaamsinonga, wa se lau tau sanga talu ona taatitia. O lato whai unga. Wale mea le la tupo nei. O pili e toru whaalea ia. Lea ua whaatanga ina i le tulafono, e mawhai ona toi la langa e tangata e lunga. Wo mana whai ei whai unga, 5 1 7 se lau tau sang talwai. What a crazy mistake. And it puts the lives of our people at risk. Toi whewhe lista ngata e pāle whana i lista ngata, tu lau whawhanga le tunu. Tauto wai fo i lista ngata na le pokaki ina. Mo luan tangata oti. Leo toi whewhe ni tangata i nā mea. Ao le tau singa le whine mū. Ma le nofo le leia i o le vāta ngata, tātou o ese mai le toto masaa. Ma le sā ili, e whau se meleanga. E te manu mā lo ai, ai po longa lesi o uso atangata. Ia le whai tala to ina le womo fo iona, whato ese, to ino salama tua fili. Ola o mata i le to ina. He is one smart, intelligent old man. And he is a blessed old man to be alive at this time of the struggle of his people of Leuva. Helena, te whaftai e. I le tō whāle leia le tō ina leo. Ja. Aftai foi o ia fata maulolo ma le lai tū. Molo o fina u foi la tō ia. I le finaua ma losi mo le manu ia o la tō foi tūpulanga mo le lumana. Mātaia. La tātou o. Ma vai foi mai. Ia, whāuau. Ia le tātou whāsoa i le so. Ma ta tala i foi le tātou leina. Ini mata upu o le a o tautalangia. E au fia i umai le tātou whasoa le nei. Ai uni ngaru ia toi, mai le na umawhi lau whang. Lau mai le ola, o lo malosi, mo e fo i lo fit, mo i lo file mu, e vesi umatangat. Ia lai ke whanga kuku i atua, mata upu e ta tau o na file mu ai Samoa. Ai sau vai ole ola. Fa file mu i lo nganga maloloto. Ai fa malosi ai o ponaivi. Ma au ngase tina o masoletino. O toto ma walunga ma le tinga o lo fai ai. Au ngai lo sela. Au ngai lo fatu ma le toe fa nga solo. Le leo le toto. I le tino atoa, au ave ese mawai mai ia mea o ona. Sa so solo
i to tonu o wala toto. E ao ngai lo wate ma lo fatungao. Fafawina. E whapena foi. O nā o ngā. I le ngase o le tī ngā o po naifi. Le ngungu. Le ngungu uo o mai. Ae. Atalofa ia AK Sunshine. Ia whapena foi mulitalo. New Zealand opa awelua. Talofa ia Ian Hunt. Alo se fumuria. Joey. Alo lava. Ia whapea foi Xavier Fingota. Alofa foi mono. O Siana. Papali. Talofa Siana. Alo le se fumuria. Ia whapea foi Jeremiah Salvao mai. Watching you from Washington. Talofa Leti Sio. Alo. O whelai te anga iai. Molau vai. Tātou wai whale o loa lava. Fitu le walu tau sang tal wai talun tau no mele tātou vai. O ina i le maunta o le fionga ia tuala tau wā tau pa utino male whale tua ia peka. Male no whalo male aingari. Nai o mai le so. O le tātou marketi mua nena. E malu tātou marketi tuai ane nā o lo ngā solo i le tōtele. Sfuma le tolu, Lappington Road, i nā i papa, i Otara. Sfuma le tolu, Lappington Road, i nā i Otara. O le atu le ngang whaftai le o fiong tuala. Ia, taupa u. Ia whapea fo i le whale tua ia peka. Male whanau malau kamanga o Tino Junior. Wa kuola maso la kamang after leanga leil tato to no man fa no ino fo le mount sulu fa ia tu ile to no il mo fi fiora Sam Sam Johnny talo for lava alu se from ria ya olo fangu na mo fo lo vai avoka salopo ia se vai avoka mo to vai avoka ngā mo le cancer, cancer le breast, mo le kanesa o le susu, ia mo le kanesa o le ngase mai la lo vasa o tama le tupa o tane, ia poe ta ua le ngase la lo vasa, o le ngase o le fua o le tane, tu lo whaafonga, prostate cancer. Ia, ina ia whaingo fia wai a alo solo tua i ai e mana ia le whamatala sao. Ona tātou se atu le tātou maketi o i le tūlangi le sifo numero tasi Triangle Road, Grand Market, le tambo o Wahid, mua fo i nā ia tātou talo mawhai, e lingi, soska mako, pisupo o le ulu ya solo mai ai i le tātou whale loa i le o ngā tono mangele Tasi Market ya le sunga ia whaulatane Peter Silva Auntie Fiona le fionga le whaasina tui whaasina ya tole 4 Reverend Larry Tupai Levera. Ia, ai tawalunga le tātou marketi muli lea. Lua fulua, 22 Templeton Place, Glendon, Manu Rewa. After I peka, ia Nive Maria, male tuafine, ia Mareta Sawanga. Tai leanga leile, tunu male whaavano ina fo le monta, e whaima marketi, e sulfa i ai, ia le whanau i Jesu. Me maria la le la o toi papa ina ia se o fo i mai la le manga o sei puti ia ona tātou anga i le ia i isi mata upu o te fia papa i ai.
wa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu, a wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo, Radio Samoa, Vivela a. fia faya tu ai popolo so una tu ai popolo so una tu uatelele suinga oleta ua ainga oleta ua ainga
Mafutsanga ualia inaileala Wangalo ya oelo ufa atawa asunga Ayolo umotiva Wefa amua tala atangata Ngalole alofa osine tama Malingilo imata Taule po malafu mai Fai mayo wa ua mafu ai Le oa wa e anga salai Tu inanda nga wa e nga seai Le mafutsanga ualia inaileala Wangalo ya oelo ufa atawa asunga Ayolo umotiva Wefa amua tala atangata Ngalole alofa osine tama Malingilo imata Fo ilalu, koi mafo kasi Moko fo ila o ele fa i como ngu ya kasi E kele mango le vau, kele I au le sami O mau pea o la uhani, se yo o le langi Yeah, I promise you, with all my heart Wanga o kasi, ele fa alua inga o la uhani O la uma aku kasi O malo fa moi, fie lo koi Se wie se kamo moi ma angel Malingi no imata Radio Samoa. Io besela e toto itafantafa o bailemu e bele aila uanauna lotama fatumu ina lofia inu Io besela e toto itafantafa o bailemu e bele aila uanauna lotama fatumu ina lofia inu Ya pupuna pea leva ilo wana fatumu mai ilo mama lo tamae wana o
tama Fa'atumuina lo fia inu Ya pupuna bea leva Ilo wanganga Fa'atumuma Ilo mama Lo tamae Wana o oe te malia Ya pupuna bea leva Ilo wanganga Fa'atumuma Ilo mama Lo tamae Wana o oe te malia Awane ngata iyo tapuvai Awane ingata iyo tulibai Awane ingata iyo tauau Aia o aau Ilo mamalu Awane ingata iyo tapuvai Awane ingata iyo tulibai Awane ingata iyo tauau Aia o aau Ilo mamalu Auckland Airport's making big changes, building for the long haul, so things might be different to the way you remember. If you're heading to the airport, plan ahead and allow extra time. Find out more at lookingbeyond.co.nz. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 pitu. Olua lua, tolu ono o, 5 pitu. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu hi aunga. E mawhai ona whaafaiga tā. Ai olo o iai le mātou au whesosoani whaamaoni. E taita ia malangolangoina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga i langolangoina oe, e whaamalo si au, ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, wha, whatolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Nā pita inga lona lua mō mātua o pepe fau. I le taiminei, o lo whaatupula iai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai on lamati ai pepe fau whaatu a whananau mai. Ai mai se lava i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough i le taimi te tau o le awala sili le nae pui ai mai le pisia infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le pepe fau o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaafso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe po tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui immunize. Tala noa lau fo mai whaatuatuaina i se taimi vave. Radio Samoa
Tasilima iwa tolu Amo Radio Samoa. Tasilima iwa tolu Amo. Ia, toi whatalo whatu I le vaenga bulibuli o le tātou polkalambe. O le Tanoa Ava I le so. Malei atau sa vese uli. Ina ua toi lua se fulu minute o na tā leo le tu lae wha. O le whasisilanga tā wuole nei. Wa manatua. O leo le anga ngaifo whaiva. Ma mea sa whai o le nei tausanga. Lua afe lua se fulu ma le wha. Sa e maunga ifo I vanu. Tā whiwhea le sami. Taia le ngalu. Aia, e te tawana I se mea le lei e tawa lunga iai. Yoe. Everything must come to an end. And every good thing should end up good as well. Tawa lunga mea le lei I mea le lei. Tawa lunga mea le anga I mea le lei. Yoe, le whainga malanga le tunu. A le ila se mea te anga iai. Aso luas fulma le tolu. Tawalunga I le tau mawhitanga tele. Corporate dinner, it's a Christmas ball dinner. I nai le Malta o Samoa. I le asunga fua, aso lua se fulma le tolu o te sema. Tato a mata I le fiafiu le kao le wha a maka le kako happy hour. All you can eat and all you can drink. Se lau lua se fulu ta la le tau le pepa. E tasi a le pepa. E afe lua se lau tala, ae se fulu tangata, e te alua lo a hinga. Ia ma lau wha la papatonga, o lau wha le whainga aluanga. E au mai ko ke o mai ai. Mai tātou sisiva, ma tātou mili a la whau manuti mea whaatasi. Ma vi ia I fo I le lofa ma le anga le lei o le atua. I le wha moe moe le na, o le whorofau tua a Samoa. Asa lus fulton. Oige ke vo gofo e fe bai boi ele hisa ka ticket e ke ole ko la kuyo mo le se ticket ai wala au ia le tato tik fono ya o tato wo me masani a inga ia ma fala putonga fo I mai kalesia wala wane o lua tasi fitu o fitu iva lua o lua tasi fitu o fitu Iva lua. Ia pe te wala umai fo ia le ataua. Ele o lua tasi, lua iva wha, fitu iva lua fitu. Ma watu wai masau teken. Ia. Vaenga tā ua o le nei fo I vai aso. O le vai aso o le sele selenga. Wa umana e lulu. Au lea wa e sele. Mo whanau o tama mateine mai lava ia onga whateitai se o ia onga primary school o atu ia onga tūlanga lua o atu I kolisi ia whapena foi ma onga mawalunga e peone iai ia technical techs ia whapea foi universite I le atu nuu atoa ila le vaenga tā ua lea o le whaamrianga whaapitoa lava le nei, mo lo nephew. O le tangata o le file mu listeimi, a meng tu au la vale a listeimi. Au se ali I ata mai tele. Ua whaauina mai I lona tofinga. Di wawa aie. E matau tia, ala ukamare. Albert Junior Hafu. The current and now the outgoing head boy for Otahuhu College, a very prestigious college, a very well-known college. Ana na paula le tangata le tau muli melona uncle sa head boy fo. Congratulations, Albert Jr. Hafu, to you and the struggles throughout the years. And thank you for being able to make us proud of you, your parents, your family, your grandparents,
that are listening, and especially your mom and dad, Albert and Sina Hafu. Ia pole fionga fo ia tangaloa. O nisi nei o whailonga o lea tali. The head boy of Otahuhu College 2024, Waenga of Tongan Group OC 2024, Lima Service Awards, Ono Performing Arts Awards and Drama, the Supreme Award, 4 awards at graduation and university entrance. Congratulations, Mr. Head Boy, Albert Junior Hafu. Ia o sion ta mao le tonga. Ia o lono tina. Ia o lo tua finel to mai tai a tangaloa Sina Hafu. A malo ia te ulua matua. A lo faanga mamomonga le leina. Mai a Uncle Savele a taua. Auntie Papali i te o Latafale. Ia a whapea o brothers and sisters. Ia a whapea fo. Te mai tai o Baby Miracle. Ia o le whaletua ia sita. Ma le toa tele o tātou ainga. O woma e masani. So really enjoy your night tonight. I know that there's a barbecue and some people coming around to give you some gifts. I hope lots of money. And then, of course, I like to express and extend that congratulations to each and everyone. All our Samoan students, Samoan families, yeah, mawhanau umalawa, whauunga fo ile university, you know how it's like. The feeling of actually being there and graduate. Yeah. To walk among the elite graduates of a prestigious university is awesome. Alewa o te whalongolongo atu, o lo o wala ulia o wina wata unu umailu tusi wala ulia. Whaia ise tau te langa whapitoa. E le whauunga, alea onga, wa whaingoina, o le MSL, Motivation, Successful Leadership, mo i lātou ua ausia ia o lātou whailonga maununga le whaunga lea, o le awhaia le vāsa whau. Ia wāwhtai fo i le pūlenga, o le lātou amana ia, o le au auna whātou wā. E whai ai se launga po o se tala foi, e whaamalo si au. Ia i lātou, wa maua o lātou whailonga i le whaunga. O lewa yasu, e o le tala le nā, mo o tō uma, ua whaamuni eina. Le mea sa e lulu maloi mata, ma le ngalue malos, e te sele fo i maloi mata o le fia. Male loto whaftai. Whaftai matua i le tapua inga. Ai, o le tu ua lalo, e iai fo i matua la tau te sai le nei asu, te le tio. Ai au te alofa atu ma watu le tu ua lalo. Ina ia maua le ona sai ma le lava papale. Ia, a tonu le o nei, a o tae au, toi fuai se tapu, toi fotua i malama. Ma toi sui whaale lei le ula malafo i tau au le tama. Fono lo na titi. Ia so o le lei. A wā tai au. Ia malesi tau sanga fau. Le lua afe lua sfuru lima. Ai au al fasia ka maki. Au fasia ka maki. Ia foi penga e ulivaa o e penga e umolole si e ulivaa ngā e fasia ka mai. E fasia ka mau ngai kukonu pe kufa. Ia lena. Oa o male lofa. E lea ia sisi e sulu ia tātou whanau. Ia pe o mai taimi whapea. Lea i lava sisi.
Na o i tātou, e opo e a tātou whanau. Ma mili lo na tua. O ki ngā sole ka. Vai kala mai. Ka ingo o fiki ki ngā, lo ka mai kiki de. Fiu e whawhanga, awe lea o ka mama. Kupe ai so ma. You can just imagine. Alan Bernard, ata wa o tātou o mātu, o tātou māsani, i o tātou winga, mai se fo i o tātou whanau. Pule whelanu ran wa i a mi o ngā tamiti. Ariska mai kiki. Ngā le alua lea o ngai ailanga lunch. Ia ma pole solo iska mai ki. Puli solo lea o ngā. Ngā le vini mai o. O whai a o ngai. Wha lave mai i ngā rua ngai aku. El whai mai o. Ua waku fo i lea kari i le office e le meole. Maleu ravale. Male lea lu lea o ngā. Le mo mori kai au. E mo mori lumo lea o ngā kai au. E re no po whea rui. E no pe o mea kako vore whai sa moi. Au kere i whai o. I whai o au i ngā. O ngā mai kuari ko ngā vau. E kuai ai aso oma. Awa fo e kele povi e whawhanga ma pua e kaunga whawhanga ma moa. Whako āru ai lai. I ka kau mai masusu a povi. Whawhesu e lau lai ki. Whapea au e pepero kana. Ia. E la kuari rea onga ua. Mo ke ara se fulu kai au. Talo whai. Awa o le sili melna sa wa i apia. E o tamiti a onga fo ilele ma ato ma ave lato. Na o to ma ufua onga ine kalai punga lo le pasivo le mo kua. Ia ki e whare mai. Ai mai se ala au skonti fo ilele o mai kua. Pe o mai sa vai. Ai. Kama sa sao ranga e o mai o. Le mana i e so tawa ai i le vaa fo i le fiafio le asfarai le la alui. E sa la fai. E te vaa i la i le i tōninga. Tōninga kolisi. A koe ko kele ka mai ki o mai. Mai le motele i sa la fai. E ofu atu i la e o le kolisi. Kolisi o Samoa. O nisi o la e o le. Mua tolu ma le nato le i lanu mea mata. A vele. Ia. Onga maulunga oma, sa nele, malisi. Ia. O iste neiti, e usu mai lava mai i salafai. E oi, i le fefo i le onga i savalalo. I ama oi, i vai moso. Le onga St. Mary's. Kesel mana i o le nava inga pea tilo ne iai. Toi mafau mara. Fa solo i fo i a mafufonga. I tau mawhainga. I o nisi na, o te tai na o le malo o le o i le teimile nei. O nisi mai tuā. I no ui tua. Tō tele lato o la o se ei tono le mautafono ma le paramene. Tō tele fo i lato o se ei to finga maulunga. E pei ona iai. Ia whaurulunga o matanga luenga. Ona se e mai lea, o la utala noa, ile mata upulea. E tau ona to iei sisi whaamsinonga, e tolu iei whaamsinonga, malua ai ulu o le whaamsinonga, a lea tunu. Ua ese le whanua maswafa, ese le solinga tulafono. Nā se tō whāsamoa. Tātou tō e fo'i i le file mūsa i ei Samoa, i le tulafono whaavai o whaamsinonga, whanua maswafa, o le awhi se lau, luas fulma le tasi. I le awhi se lau, valus fulma le tasi. O leo o tātou pisa nei, ma ve vesi le atuno, i tulafono ia luas fulu. Ma le teu wino le whaavai. Ta tala le tātou leina. Tolu fitu tasi, 5, iwa tolu. Tasi le nama ta upe whai meilo finangalo. Lua. O le alo tali tanonga.
ua ta tau ea, ua o fo i le taimi, ua ta tau ai, ma ono mea, le liu o le tō whā, a tupu mai e mata mali, ma tula o nuu mawhioanga, e ave ese loa le tapu leo o loo iai, e whai mea whapito, ua lava e kale sia lua na mana vaina, ma vai ai, ma tua, ma tula toa ua whai le langi le whaulanga. Ina ia ave ese ai le nganga lea, o le tapu, o tapua inga, maisi e kale sia i to tonu o nuu mawhioanga. Tolu, whamata o mai, le taimi e o te tau ai o na ave ese mea ia. Mai tongi ngā sala i to tonu o nuu mawhioanga. Whaasalanga e pei o le ati ma le lau. So loe ma le fuifue, ma le au fuifue. Whaatula i ese. Whaapena foi o whaasalanga e whawhasi mai. Au matua e se lau. Nau tala atulu tātou leina. Leo whaito whaa lea tunu. Lai whanongolongo Samoa. Tō tele tupu mai o lea tunu ui tō whaa le lei. O lo ua lala ma papa au i whafu. Ia tunu i whafu. La sou tali tunu. O le aso nafi. Le ana tangata valei nai se tasi o le ipule sili. O le company o le health care i Amerika. O le mea se le tangata le na whai. A o le i whana ina ma tangata vale ida le li ipule. Sa ia tala noa le telefoni. Le telefoni le na. Le na whai i eisu esu enga a leo leo. Maua i male numera, male tangata. Na trace ai loa e leo leo anga i le whale sa nofo ai. Ai tau nu watu. Wale ais tangata. Lea la, ua wha ngā solo i pea, le suesu enga leo leo. Ai ina ua maua, o le tangata male telefoni. Le alalale na, e toi fo i a, fo i la ulu i tau. I le fionga le komsina, fa pia fo i le sui komsina, le minstao leo leo, le matanga luenga, suesu e fa pitoa leo leo. O e su e le telefoni. Ma siaki, ma sapina mai phone records, po o ai lava, po Samuelu, po o limongi, po ai uma sa iai, i le mena tupu e le whala ulave. Ma whai ai telefoni, o lo o mau ma pipi i pe lunga, o towels, ma pou na le Digicel, ma le Vodafone. Ala tātou wo. Ia, sei wata tali pepo, i pai ua. Wale la vai le tunu. Ile tali i mea o te tupu. Wa tele mea o whelava sa i manganga o sa. Rangi le. Ale ole nā. Ia ole a tālo ma le pese. Ma le pese e a fo i tātou te tau mā vai ai. Wa o moi fo i le taimi e tawai ona alwe whaisi mea. A one ngalo lau ticket le nā. Mo le whawhiwhianga le nā. O le Christmas ball. A le whanofofautua a Samoa. Lea ua tūla nata. E ai i le aso lua se furu ma le tolu. Whatalo whatulu tina i a lai. I Ranui. I au kilani sifo masiona au ainga. Whawhitai mule awa noa sa au a siasi atu ai foi. Mamamoli atu i a lau oka o le vai i le aso na nafi. Talo whatu leu so ia pe noa la vea. Ia, a pe fo i le fionga. Ia, ta wala, ta wā, ta upa utino. Ma le whalitua ia peka ma utou umalava.
o lo o whaafonga mai. Nisi foi, o lo o taulia, le fala ona o le whaifoina langi tau ma langi malofie, i a ao le fionga, i le matua o whaiva ma le anga i tupu, le fionga ia tulo wena, ma reko, pa lea, ia ma le whaletua, le fionga ia muli ang tele, ia po lea fionga fo i le mena i tāua. Ia ma uto uma, loutou whale lua, o le au solo, le au tāpuai, ia ma uto uma, o lo whatino ele ngā luenga, ua mamalu ele tunu. Leo te whalongo tu nei, i lo uso ia asiata. Tala noa masai mai, i le mata upuleng. O le o whawhawhine ta tāla tau pea. Ea, o le pea, ai o ta tāla tau malu. Ea mana yo, se i whai atu fo i eise tala. I lo ulava talitununga, o te whaaloalo tele, ia te utou, o uso whawhawhine. O uso winga lua. Ia, malili. A o fia tāni au tau tatau. O e tāle lei ni sungai miti. Ia, tāle lei ni sungai miti. Ia tutusa pau i tātou. Mau te loa e umaloa foi na tāle sungai miti e le whawhawhine. E le toi ha mio whawhawhateine. E le toi fia ni milo e whape o io se whawhawhine. E umaloa na whaifolo langi tauma langi malo fie. E vai lola e le malo maso. Na Paulo nao lau tala o lo whai atu nei. Langa e maali e lau whalong. Ai au le mea moni ai e le tātou tū ma le angai whanua. Ua nao ta mai tai. Tāla lātou malu. Ia ma tātou. Tātou sungai mi. A leo le nao. Ai ale whawhawhine e fia whai pia. Pe mana o fo e rent lau pia i se pō. Ia sau la ia lea. A lima se lau tā la e te sau e rent atu wai lau pia. E te alu e te lele e ima kala li fo i le mea. Ia ngā koe sau lia koe mai le. I le kai au pia. Pia oso i fone e makone la. A walanga e senga ia e le ka pia i le mea. Ia ngā senga ia. E senga ia lole ia le ka pia i le mea ngā le kia na koe mo e marika kakau. Ia liwa. Ia le nā wha umatuai le nā mata upu. E tu sai fo i male tatau le tunu umale malu o tamai tai. Au sa ona na le lau ta umai le toime. E senga ia loa mata o le songa emiti po le pe ata uale na i le tuai ono e sau le fale. Ia liu Dracula lo pe liu kanki do. Ia le nā Samoa. Ia ngare leile tua. I le sapati i le aso tai au, mauna tāpenanga. Whaftai atu i le asiesi mai. O le susunga i le sosoni o le pikopo, ia malana soa fo i le afiafianan, o i le tai au na le la. Mai le tātou wa rota. O le liahona. O le atu le ngā whaftai sunga le pikopo, ina ua musu ia fo i le nganga. Tuli mai ia le soa sias. E asi mai au, ia male ainga i le tau nei. Whaftai, i le nā nganga le lei. O le vokere koe vaingi whaiwhi au kāla, ia mangi soa siasi. Au fifia, o mōle avanoa. E loa ai, o laia mana ia mai, ia o e le kou e kopu ma le kou whaiwhi au.
Manuia le upolofola ia te utau. Le au whaingaruanga tofi le tua. Whata whaitau langa i fia. Tātou te toe tala noa foi ma whaso i nisi o mata upunei. A wā. O fo le teimi o te tau. Ona asi i ai. I mata upu leo. O lo totu ngā ai lea tunu. Ai maise lava i to tonu anu. O le pese lea le a tau savea. Whamanuia tumai i a te oe. I le kele simas. Ia, ma tātou whailoa i le vai sa fo. Ia manuia tele. Fōwhanga alualu mamau. Alo tātou o tunu. Ia manuia le whetalo loai. I le afia finei. Ta mau tina mātutua. Ma Samoa i tawhai fio le lalulangi. Lei a tau sa vele nei. Alofa tele mo e. Soifua. Samoa lo watu mbele. Tau pa ia ma whai katana. Ale nei li ine moli atuai mo ngā lofa o le fionga ia sapea pe se tāta ma le langi. Le uro ia li e au Hamilton la vea. E whaamanuia atuai le ke visi masi ma le tau salifo. Ia auna pa ia le atua i soko se fata whai tauranga. E fionga i le au malu le malo ma le masiofo. Fionga i le li pāle mia ma le whaletua. Le pa ia mawalunga le kāpeneta ma le pāle meni o Samoa. O ainga o ma au me mai. Le sunga i le Samoa. To ato si mali atoa ma sa mali atoa. E tapo inga na yo mato matua pele inga. Tanga loa matua o talo la pea se loa li sona. Ma le uwa ia li i whapani.
whawhine. Ia manu ia tele le kerisi masi ma le tau samfo. Soifua, rauto o auna. Se yuli, awai, Albert Kabea. Via Bahia, oh.
fo'i mai loa, toi fo'i mai loa, toi fo'i mai loa, toi fo'i mai na o te uina pe esa sa e pe ava e tu I fea ai ona o lo ua lofa mo oele ma faina uma ta o toi foi le pongisa e whaangalo le whaingata ai mana tua pea o wholinga ai ona o lo ua lofa o oele mawhai ona uma ua o I loa wa e alu ai whaingata na ngama o I lo whatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pe